ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. لا إله إلا الله استجب لنا. لا إله إلا الله حتى تخرج روحنا. وبالحق أنزلنا وبالحق نزل. وما محمد إلا رسول ما كان محمد أبا أحد من رجالكم فآمنوا بما أنزل على محمد محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنك أنت العفو تحب العفو فاعف عنا يا ربي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة السجدة. السجدة مكان سورة يعني مكان سورة نقول لنا سلام عقيدة لمن قاوت الله بانيا لاغرا كتم ورني كتابه هارو وندندي براجي كينيان يقول لنا وكاهر ندلك من كتاب مصر إلا كبان إلى دائما كلا كبان هارون قيكتيا يوا إهلا كبي صغر بريبي غوادي وندندك سقوم بلاغو سنة كينيا كوني أدو أدان سنبانا سنة كينيا كوني كينيا سابني سورة غواجي بانا نكون سكا نيونتو نانتي قرآن ني الله فارمو أجزان غبيني دي القرآن أنقورا سويا غاي كوموتني تاراكوزي ينقلان دي سلما كارا دا سورة كريم نا كونغار ندمبو ساغاندي نا دالين قرآن دي كم بالله الله بيغني باني ولا ليم كويني على باني ناو تي الله ليم باتونا كاموندو مونيندي كوي قرآن مبو قسنغ دي هنا مغبي نمغا موني هو يا أنتتي أنا سكروس تامبا كرنا أنا الله لا نيجي كوينا على باني ناو kinyani awo iqabancan koynoyi qabancanu be maga yankatengani sereni di bugendi na hujja kullum koy aro dalle kutunto wa annabi amun ankin be gaw kutandini anyi mina nyimi haymani to an na nyimi haybane an kusagara atu himbe gani tum kemba laqra ko da me go ken kutana ado ken tuwaru ngorni Allah gara kebe saw la gara kota tunda nda kunya ga kono dangan agar himbe saw gara ngutu yemu nda kunya ga kono dangan ko me meni du hay himbe galli kumpilidi annake sugandi. Bismillahir rahmanir rahim. ألف لام ميم. الله أعلم بمراده بذلك موكيني قرآن باني كي سورة قانا فسمنتا قبرا دهني أو قل لي ابن عباس رضي الله عنه أتي الله فارس صلى الله عليه وسلم أني كي سورة قرنا جمع سوء الهجري سورة السجرة سورة السجدة جمع سوء الهجري صلينا يا قرنا صوبا صلي أركباني أو هلتا على الإنسان حين من الدهر كنه لنغا وإمام الشافعي ريانديكيا إمام الشافعي مذهبين دي جمع الهجري نقول سورة نهي لقرأ كني السنة ني جمع صوبان سلندي إمام مالك ماري غانديتاي ناس أبونا قول لي ما دومي أكما أو بالله فسمون تاعونا الله صلى الله عليه وسلم أمي قنقني ما قدا كي سورة أقرأ كي قرأ أدو تبارك الذي بيده الملك كما يعني دعون نقولون أراكم قرأ قل أعوذ بالله قل والله نكون قرأت السكو إكتين دي na tu hande nyaadi na masay yugulandi yagallaqunga aru akkitenga da haqqe be kita ngat lakin waqt ke be duwa nguna kun qarna hindi aw kusura nu qarna yani awon to ko qarna bane an kan kane kini akhas yani go akra kala hinu go ke sura sura nu ben go qilli kisindi sura nu nyirani كي سورة تقيو كندي ياسين سورة الدخان الواقعة
هل أتى تبارك سورة والسماء ذات البروج وأدك سورة ونقول كسين دانو كسين دانو إن كم ولن القرآن نقول كم كانوا قلي تكسين دانا خالد وكن ابن معدان تسقرا كسين دي سورة قرا الفلام من تنزيل تي كرام ويوجو نيا قرنا أما يفوتنا قرنا كي سورة هله غيوجو كي أقول لبرين قبل مقصري بلا كبي لاغران بينغا كي كين كماني يانغا قتام بالي كانو يالين دابتي سورة كري كامبين بامبا كما أتين كما يا ها مغا أنينكي قرنا مقصري كي سورة كوتانا كي قلون دي لوندي الله بانغي الله ياهي أمغا الله تنيا ها مغا كم باني هدي أهو بري قرهو سري باني سها أبلاسين دي نادر جمهوري أو كبيرة كل سورة كي أفتن بجهنون كره هنو بينو غوادي أو سرت تانغنا يارنغال لين تانغاي أوان تانغنا غا مانان تانغاي ويا مانان تانغاي نماني أنا لو أندو جنوبون نغا نام قانون دلوندي وما ذلك على الله بعزيز والله على كل شيء قدير والله ذو الفضل العظيم كما قرآن بقرن ده هون تقطع الله مغا كين تقطع مغا أراو هون سويا وفصمون ده قرآن كمان يعني بسم الله الف لام ميم الله أعلم بمراده بذلك تنزيل الكتاب قرآن كتاب ينقندين سكا سنتا كتاب كني ننتاجر تقولون كمان ده أنكم مكان كتار كتي مندي الله تاجر الله كن الله قليل تقول أم أورام يلي مكان كنت نياوا تي محمد را أيوا قرآن كي كتو يمندي بل عندي وكين يكون الله ما كتو ده أورام قرآن كي أياني تونغا أجران كمان مولميني ود أن نسر غونغو تقرآن غونغون دانا مانيا أجريكوما أنك مولميني كاني أوسيني هم يهتدون إن كندي تأنغون غوندينغا أخذ كم مودي بلكي بهكي انتقالي من نفي الافتراء عنه إلى إثبات حقيقته إذا قارن كتب بقرآن دي بوكني كل كتمني السبتين أنت أما كتب ينقلن دي بلكي أولنا أن يقري إبطاليا ندغامن بورني nanti kon agra ko mo be kempe to munni kankay agri Allah yayi eto so dum wotni tibal sugo qur'an ndi asuni lil idrab al intiqali nam bugo digamen di kata digamen tanay wona ke to kundu wona ke qana hay to ngini me ke balbane ke mu kapa ke balu kapa ajama kasaki nka aromana tanawutun himbe ga tike arona ibtaliyun kai ke balbane ne bal sugo qur'ana di tafsir gumunti asuniya min al idrab al intiqali اوكي من الإضراب الانتقالي لكن يحمل على غير هذا أو الوطن يقل بسم الله الله تعالى أكين يعني كمانينا الله نكوي الله فارنغا وعقل لك تعلمي تاباري يعني أكين ينتغني كمونغا أتغني مونينغا ada hontaga kenga o kamundu munen nagandini bito tummi wucimedi
ثم استوى كم بالله أحنك نيرو على العرش العرش كما ما من العرش ولي بي وكا بيسو كواتو تايا قورا هون سويا تغهويا تغهون تخوتو هم بيغان قورا العرش يا هم بيغان مرغين تاي ما نندي أرو يغران لندي وأها الله أو هنكم بام غير مغبي غدي ونون كهنا كم مغباني يعني بسم الله ما من ولي ama yagilli besa ma yagilli demandana tinte an gundangani kingani Allah tanayi makan gundana wa أفلا يعني من دون هنا تتذكرون لكم يعني يا كفار مكة لكم يا كفار مكة مكان صورة مني السهنة دو مكان كنا بات وتبور نمو مغا كمو قنجون دلون دي إلا ليقربونا شفعاء لنا فيشفعوا فينا على الله إيرانتا الله يعني شفيعنا أيان مشفعنا قانون أن الله يعني أيان قانون أن اللي مشفع والمشفع يعني قانون أن قانون دي أقول الله سبحانه وتعالى يعني أنا كنا رجنا الله يعني رجنا إن أنا كودا سلام بسم الله يدبر الأمر الله تعالى دبرني الهنسو كهم دينغري من السماء ناوتو كمونغا إلى الأرض كتاونينغا دوناو شيكين غوندي هو غونيرا كمونو ويندي اغري الله ياي بور تقنتاري تاغو تقنتاري اغا نغري الله ياي كبيرنغا هو اغا بوغام اغا كينيانغا تي مو يا اتو اغري الله ياي بسم الله ثم يعرجكم باللهين موساغني كتا الله تعالى كوتري كن كوتال لنيرانيا وجن سينيا باللهم او كن جاتن دونادي او سال سائل سوران دي 50,000 سنه تنكرغي وجن سيني يعني هو غنيا دونادي اسوغري الله دونا وچندي كموندو مونيندي كنا واتي آية واتهين وساقني كتا الله أنا خباري تهون آغني كين قولي كين خباري قوتا هايغا تيري تي وجي نسيني لا أخرى قوتا هيني أتي أو سال سوراندي أتي تنكرغا وجي نسيني كسو كهمندين بالنسبة كتا كاهري أو ينسيني أو ينسيني ايوا ان غام دي او نو كارغ سيني اتانغرغ وغنو سيني لا تيو غو كيم باندو جو بارانغا كينسنا كاهرينيا باغي اما مؤمنا فيكون اخف عليه من صلاه مكتوبه عليه يصليها في الدنيا الصع لا غركودا يكون اخف على المؤمن من صلاه مكتوبه يصليها في الدنيا أو إن مؤمنا ما نكين حقدي أفردن سلبان سلوجه دونادي أنت دعني كني مؤمنا نقول ما بمعنى كمون تبانا بيسو قليل أندرين أتنكروا يونسيني ناوتو كنا أو نيونا كمون تبانا الله ما مغبي Allah ti himbe gan kan jigeya kiyen yiko mudarenga Allah gana serebe daro kebira kendo Allah ma serebe daro kullu ngena bani la ko munta bana dunari re onta bana kararanga onta bana qabrundi onta bana sigem birandi ko munta bana surati kama aljanna yimbe be gan aljanna ko munta bana no la munta bana manga sagai na famu na di sorunta bana Allah hollaten kunni on kanu on qallen na magarnya kiya ali koda ina tankarge wuru sinesigi har ginde ho ga mankita nanya sikendo tirindendo sehembane ya an lagari dangiri ali koda wa an tankarge wuru sine anga wa mun da homboy da karu Allah kan ngina nakasi
o islama gondo gondi magarinya logo haqiya haqiqa da himbe hon wodangi ni bi ghair hisab wala iqab passeport ngo ko mo international visa may hon soy iga gribani wodangi harba nan tani ho ndani min da sigi ko mun hansa bura de asigi hinna nyaga jondi kada kiwtina darum dago be ga wagana agana to ko mun natu kimbal harbane بسم الله ذلك يعني كوجي نسيني تنكراي كوجي نسيني سريبي منو لا سيجرا وسيجرا وجي نسيني سيجرا وسيجرا وجي نسيني سيجرا وسيجرا وجي نسيني ذلك ياتي تغندانا بيغن هم سو دبرندانا كينيا هم كون تن قطوارنا الحبانغانتي اياني نندانا اياني هنانا الله يعني كمنينغا مكان قلت الله ني مني انا الله ما قدرا اكن يعني كمنينغا احسن كل شيء ربو بيسسرندي لكن تبا الله تعالى انغني هيمني انغنا هاي tam pakarina tam famuyenga asu hokkabako wasu go mogobe asu sirende kunduye himbe nga kabana mbelego himbe nga kabana ya kurugusanga injenga kabana lo himbe ya kampi ho kampi mogo kumme sogowana kumme sogomo jira honga surno jindi mogobe ho go no kobe ago surno mogobe الله تعالى ناسوكين أحسن كل شيء خلقه أنغو سرن مغبي أرام تغا كم مغو يعني أنصر مغني مني أمبرا مغو أنغو أو كسني أنجي غانو هني مغبي أرام دي ماتاي أحسن كل شيء خلقه مغاتي جديم بارين غير نغني نعم أغير نغني ما جديم بارين جديم براغو أبرا مغو أغو برني مغبي أتغا مغو كي جم دينا كني gijim parin yagan kosene ni meringa awayi gana ago kandi sobe ngane ando ko wana awayi gana anyi mena hay kempon na bena zirnya na kamo ande ngena ko param pare kulli ne yuway wa man na ngena ki ho tagam wonna be ay an ka ba ngena kundwa ado kyangemi ahsana kullu shay'in khalaqa agar ho taga agan siri mogobe aranya kunduma kungaru don bay ho misab arhu barakatu ahay tam pakare ngamani bismillah wa bada Allah ta'ala jobbanni khalaqa sirum al-insana pa wa ahda maqatagandinga min di tinin seqodin denna thumma ja'ala kin nafsahu palle o billah kama kunga aramare bunchongenya min ina sulalatin bosi min ma'in na wutu jinga illa huntenga ni kembringa worni hore jongi denga a worni ciyan kunturunga anari nya annaki hamdi awa hore kotendo mu khando annaki hamdi hadam bar min timantenga himbe bu sedi to ko ba amma sawamu kem palle ari adama yimme asjura palle ara awa nga sijura njuru munde kamesine na koti na motindi kamesine na natali na wara kamesine wana fa hayga futandi aywa na gamni awa adi yani kame awa gilli awa na gamni inyo kinga yani tanamata sine nangemuti kamero tambile sine ya pawusu tanamata sine anya hatimanga na nyenyon kimanga anya halle ho kante sirndinga bismillah waja'ala as-sam'a ahay gana taro nyamu anko ada mare mu dangani arangallu nyamu aga dangani na sondo munya aga dangani ahonna lode ago ke ko fonade ada mare wa qalil min ibadi ash-shukur atinge ko mu ko fandan tago ya Allah ko fatani yarenga maka ho hayta himbe ga tagebe
akufa tan tarunga maka ho muguta himbe ga tageme akufa ta an sondo menga maka ho kahadi himbe ga tageme alla ayanum pai anna qur'ana hay anna kitabun pai himbe ga wanna hana sirahum benun nahanga wanka maduna di arulla qarabi kum pai ta nyarenga maka sirahu hay himbe ga tageme maka ho hay ta nyarenga ga tageme an taro himbe mu kengo gemanda ga wanna hana kenyang golita an taronga alla ayanum teringatai karankan mun teringatai wadi mun teringatai alla him kon mun teringatai digan sirun teringatai an sondome maga ho tahadi kenganta gemme ho bulo gore illa kape ho tana ho surunu alla taqigantadi lemme alla ma makapalle man ngai madimandana ngai maga sira hasidawo tan sondo menga maga ndu daro tan sondo menga maga fason ta ngari tan sondo menga maga kaba ngollenga tan sondo menga maga ko awa himbe gan takbaran qoni maga qoni tan sondo menga maga dikke burun digi serunga maga simma burun simma di serunga tan sondo menga na yamaru sondo men golle aw jopene buyaye gati himbi nga sondo menga kenya tay kendi anda alla kufa an kitenga an sondo menga an yarenga an taro mi alla te kufa ndan ta gabade arno ko heya bismillah وقالوا ay wundi den na kalendanun ti أإذا دللنا o kunda nyeme في الأرض mun yende إنا yalli o ko لفي kono ya خلق tagandeya جديد ko bangani wa ko ga nyeme bire ni wona wa to ga nam ko to ga nam mun kay aw kene wakati ya kote ni mo ni min haranda bata wali e muhammadu o ganda nya kim mo di o sunni mena ya sayuran o wundi ni gari istifham lil inkar fa min mun de ni gawre ni o ma saxo ke ginda awre ga jigan Allah may be gonu tay killa samenga na sere be riga an sunna men da kinanga Allah rawo honsu kebre an kinda Allah to ngan sunna men gara kinanga arandanya na kibra kayr no kuna kunu ye kin Allah gari be gotay bismillah بل awaran adim makam koma in kafirin dengeni ti kama mundi denga قل akida hina kato bla he wundi denga kallem mo on kida hina yani himbe go karnenga na genta ko don wundi ni akida meni يتوفاكم ملك kallem الموت malika ya na satin timmandini kinya na gafatini الذي kallem malika ni malika yi وكل بكم Allah ra kinya ira kinya waragai ha kallem golle kinna kinya ma aha ثم ترجعون adukem balle awa ga sagandini kata kama kallem balle kama dangi tilli hina kata mbla ga hillan dawuni kinya na kamo here nya hina na mata ke se ga dana de kallenga nya anti ga intadi an sere ti ga intadi kebre na sagai himbe ga kata kinya na kenta kondon angundi ni Rasulullah ولو ترى ya Rasulullah angan nangarindini birambe aywa kafirinugum ناكسوا رؤوسهم igawi yonkolan bihindini sagamun sabudangani ikamannindi ربنا inati ya okamo أبصرنا ogara kebe nakari ora wari keta وسمعنا o masago himbe ora mu keta فارجعنا keble mo sagandi kata dunai golli golli sira إنا golle jumma boni مؤمنون dan kana mo ngade subhanallah Allah hay gara keko ko yande kahirin su kama dem ke konni di yokolan be ni yagun sawra ngam gara himbe to ndatu may gara himbe wari nda wari ngam himbe mu gunda mu dan kana on kete on saage kata dunay na golle sire ke mu nyana alladhina yu'minuna bil ghaib lakin yaqul na sagai nan to amma wari ina wala ngan tasaka hare digame tasaka sire digame minni mi yare la garan bindi kala ngana de bil Allah kan karimi diga himbe wala gara aga saha Allah tin do fare tini husre sagai anam diga te himbe wala gara Allah gati fare ngati hubure kibira sagai anam murai nya ben saw halay ay kibira anam sagai ay anga walli besu husre ngali
besu hubure ngali gilli kalle ngada ki kanna nya sagai an wuru hubure nga anda hangan kamma anda nya masagai kebire nga walle ken dan hanade بسم الله ولو شئنا أبطن غنى قانون لآتينا كل نفس وينجن سكون هداها يكندين أحيا سنكتوي كتحقيقا يا الله فاري أنغ نباني كولي أني هقور ولي نقا الله ما بيرس توا كندين كانوا والي شو الحقيقة مجاز يعني على قرين دانو موتني كموندا قطومن ديك الله نهانين نعم يقول لي وفي الحقيقة بسورة تينا تقول عليه بسم الله ولكن بصر حق القول ينقى قد إنسان عاجبي باللي قال قال أن جهنم قلت من غير جهنم بحق من الجنة باللي أيوة جنة كاهرنا والناس على سرين كاهرنا أجمعين. أسوس كهمت كني جبنا قني والله جهنم أحكا كبرنا أحكا دي أرجنا وحكا جهنم وحكا فذوقوا Allah kana ko be kana kebe ma kenta tindono arjanna bangi aga nda ko be qab qad awa himbe kiri kana na nimine nya wa ken ko nan ha ayu nyam mo aw kala kille siren kam arna ko ko bismillah waluqu an kunna tami بما sihumma نسيتم فذوقوا أن كنا ينقطع انتم بما هم سابوا دغني أغركم وينيا أغاقوتا كما لما هذا كيكوتا إنا أقوى ولا نسيناكم أغاقوا ينقطع إني وذوقوا قرى ينقطع انتم لمن ينقطع دوما دما هم سابوا دغني أغركم ولي أنا كم ورني كم أنغا منغولا خنا يدرون أيوة كيني بيغام بيني كمين ما مقول غرقين دائما الله وسمون الله غرق بما نسيتم لقاء يومكم هذا لو كمين مقول غرق باني هني هلا من اللي ندنا هو كذا ندنا باني كبرنا كم بتوصل الإسلام بينسو ما مو الله غرق ما مو الله غرق كني وانا بسم الله إنما يؤمن الذين أنما يمون ينتمون القرآن يمون إن يواجه القرآن ينقل سجودا غني إن اسمع لهم كنيا ونانيا متي التي غنيا سبحان الله وبحمده يكون يمو لا يستكبرون إن تدوا قرآن البكة من دمغا تتجافى جنوبهم إنما للحصر إنما للحصر تقولنا أحقيقة أن تنيانا دندريا أو إنما غير قدين إذا آية نمو إلى السجود كمورني سلم بل تينا تقولنا وصبحوا بحمد ربهم الله يكوني سلام انتصر الله يكوني هله ما ينقي سلي يبلو الله يكوني ما ينقي كن ين مؤمنا انت مجنا
sujuda ni goyane sujuda no qur'an qaran pagati khanati ga den were bismillah تتجافى جنوبهم قرآن قرن سجودي الله وقل نادي سبحان الله وبحمده قل آية غير سبحان الله وبحمده الله دوا نادقا دوا ونقولون قرآن سجودي كلا ونيانا اللهم كتب لي بها أجرا وضاع عني بها وزرا واجعلها لي عندك زخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود عليه السلام وقدوا قصرنا دي الله بايغرا سجودي كينيا عندغني nganya gana anna nyinda baraje na nyinda junub kenne na nyinda baraje saunde na riginda kuma ngara riga mogobe an komenda ara an binyimenda Dawud alayhi salam komen junubunga kanu an darajanga wuruge an gullenga sawanka ne asma Muhammad ko bismillah تتجافى جنوبهم adi mu'minanu Allah ko suru e woy sahuta tella عن dondine المضاجع sahuta awa baka sahuta renga يدعون anakin wani ربهم mani wo gilli wurondi nan salli wo gilli wurondi nan salli ba wuro salli o ti sereni hakare to gadi hara gande ara kan hilliya an to ko ara kan hilli gati hoy har ke wurin tilinga me sallen ko ni logoyam gampan ara kan hilliya serebe ko taso ara kan hilli ana hi qora kinanga wuro salli ngana sere sonde men norondini aw ngana sabu alla bo dugene ko men maga mogobe alla fara mutuni de jibiru magri awge wasini ti wuro salli na min gara tuna dinge yu mato suru rondi wo salli wuro salli aw alla dumandini sere maga aw sonde men norondini awo hatin sahandini aw warjaga ngasana aw sere kisni iblisa torana بسم الله يدعون ربهم يوقنني كمان كانوا يجلي يانغان قتينا ادو تامي الله نيدي كده الله كم سبحانه يقول لنا الله نياغي اها نان كانوا خبرنا الله كسندي كسري نتا تامي نا مندو الله مو الله كيكدي بسم الله وينفقون يونهرنني قل هم اي وغري ورجعكن كي الله كم وسرون جكون بوخي هم بيغوي ما اللغو اغبو الله خلينا دي اللغو اغبو الله خلينا دي ما اغاندا غبو اغما غبو ما الله خلي بوكا كندي انتي ني مبكا كون هوكو تغن هم بيغو امبكا دائما القران وكما وينفقون ومما رزقناهم ينفقون دائما أن الله كم سرون كتا أنا كنيا كل هم بيجوي ما الله خلينا عليه ما قتيا كنا كبودي أغما كبوغا أمور الله خليهم كندي ما قتانتني مبكاني أن أهاي تام بكرنا كنا نو هنا هم بيجانا كوكتا أي ميجا تكريم بكا الله تنيرك himbe ga amma gabo walgo Allah khallim ko ali bismillah ولا تعلم نفس ajin yumkin tahudu ما humbi igaraken sawm idangani awagilli ya quraide ntakentude جزاء yani kome gollu be hage kusne gollu sireni ma yankay salli e wuru salli Allah nyaagay na hakande honne be gaba maga yani komen koni kisi yen sabun dabari Allah ga worni bati be riganda
na kenya ambu sabu nga khorondi nalu arjana litigenga anta kentu de kenya sabu ni nyonkinti ya ga qura gollentu kisi en sabu so angara mbude ko nyaadi ina khafu ndo tama uyme angara mbugo nandi ho srenni kew sere kisni lagara an se ko nyaadi allati anta tu go himberi gana de kebre an se ko nyaadi بسم الله جزاء يا قرأ من ينام مسيا تكون قاي كانوا يغنيا يوكين قلين يعني أن قلين أن يكون قرآن دي وأنت تقول قلين بيغور نيكينا كبيرين قل سرين سيغنيا شمر فتي رضي الله عنه الشيخ عمر فتي رضي الله عنه أتي هو غني كسيان سابويا إكي غرامو إليسي كونياني إذا القرآن قرأنا دروس نتوامو قرأ الله غرهم بكنيا يا سوم انت أسيني حقته نندقى هيجي na jihadin ka hamu to Allah jadin sabura na miskunun ka huma me ni brandi ni yigandi na khairin yana taghonun naha ida ho gani ago ko me kisindini ikedi se ko nya su ko mantende nga imagri igara sumata wurdin kitawa gasi kebe ira tunan dikeni hi qore ani kontak mana kengoni nanti angana wurdin gutuma hoto na yalla wa mona ko wurdin go himbe kana ma akal kisen sabun go yayi ango walla haram mun asabun go an kinga walla haram mun na qore ngo ra ko nanti ira ni nanti kenni hi qore yayi awreni aw himbe ma an nan sidda ba on to tinaga da himbe ma wutude la wurdin kamanen ma hare da suya otna go himbe mo anna nan sidda bade non ta ganda himbe mo anna wutu ama akamo numa ken goni akarle mo dan ko otna go himbe mo anna nan sidda bade alla mun dana qore ni go diga kana yake awre hitiga go himbe mo anna tin dawto nan yana de la hanga khataw qore wuringa mo anyan sir nahilan salid ne ina be su ko mandenga anya ansri na hilan sunu ina dina be su ko mandenga anya qawa khairi ina dina be su ko mandenga ko ho gani ya mariye ya na haga wai anya nan se kunya di dina be su ya anya qawa kabai su to kono dina be su ya wala man sabra wala in shakartum la azidannakum nema khor ina ma Allah kati angana neman ko fa mi gara ko hamma kibidanga wordu mun inda anan sidi mo sire bati ko qore be ga ma Allah na ko qore ka hay ko no goni soba bismillah afaman yalli yemmen be ken yemme ga tundare ken do yemmen nan bana wa ken yemme ga fasiqiya la yastawi in tabana tundanan do mumnan do fasikin tabana la tabana وأما علي بن أبي طالب رضي الله عنه هذا عقبة بن أبي مطيع هيجر من فوت دقا من ولي وليد ونو ابن عقبة أتي علي دعني الله نلقى أنقل لي من ما كان أنا ابن عمر نجي هوان كيا نجي من قصانجنا angel ngal dal kutumi diga mi gandai ngi ara o se ngal dinan tankinga nan saganga megen drogem bay gondaro ngi wano on baka dinanga ali qadara alla khalliga angel fasirin yani kahri daiman
akinge du konneti yaay go himbe wallahi law se nga dinan tanga nan sagon tanga ngombe ngandro kem paka dinan tanga ali dar ande ne liange ni fasirin yani ha fasirin dadar al karim inda allah al atqa miyo kana allah kin yan qur'an allah ma haran tanga de damna lo en sawra an qur'an bil allah kanni kinni muradu mata hondi lemenya ne anga nkismarin nya nanga nkogonin nya nanga agande kanna Allah dinan tanga durum amma ko tayde ayare menanga aya anya girani anya kismani sidus go kanna Allah dinan tanga aya ko Allah mo dinan tanga aya musagari na ali digamige yalli mu'minan da fasiqin nan bana la yastawu intanyo أو آية باني أفنجعل للمسلمين كالمجرمين ونسلام دو كاهرين يا بانيوا لا منتكين أو آية باني أم حسب الذين يطرحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات يكون اسم من هم بينوغا غول غورين دبري ونا كونيا كو هم بينوغا غول سرينيا ابنا دي لاغرا منتكين golli sidu nyangana do golli buri nyangana allah kana do allah kan bali fasirin do mu'min islam do kahiri ya qaduna antabana awala ran tabana allah wo bakameni angi mutin ta sumba anda gare me baka anda gare baka awa bolan ngana dale أما الذين أما يم بينو أتين تبان هم بينو كتومني إيغرا بولي سرم بولي فلهم جنات كنا المأوى تاو دينغرا أرجنامو كنا لاغرا كني إمو كم باسنا هنا أكو تيمو هالي بما كون سابو دمني إيغانيا كم بولي ندوناني وأما الذين أما يم بينو من فاسق نغا di kayawunga aɗo garankutuyenga kun taxodingiranŋa kenni yimbenŋa ati bire wure kawa inda lamuru imbugu gilli yimbendi uidu fiha ina kusagari sagade kare imme ma kena ñimedini ina kusagari sagade kare ni giken koso iwi tokono yo bakka tañere wudunu sine do ken trene do konanti yo bakka indak yellaqna waqati bebani uidu fiha ken qani yanga qata yugoy ni gi ken qoso bismillah faqila lahum bina qusagati dangani an kunnan timi yanga kawayan yimbe yanga qata yanga yimbe nyen honga an kunni harun garan kutun tiken kitayenga haygede ولنذيقنهم ما أغريتمني قل ينغا قدينا من الدنا يمخ حنا قلنا كن لا غرا قلنا أكنا مو غري الدنا قلنا نكتا كون كان كينغني ينغا قتي كوري لا غرا قلنا كان الدنا قلنا بلورني أو سيني يقولنا إلى ساقي كن ورنا للردع نكمني بابا أيوندي وتكني الله ينغون ولا angna bara hosrenga ana kota nyugo waran kama an pi nyugo di andai alla ran ta ugal nta on kanne ma anyi mina simi ngeran ke hi gilinga rajo ba koni ida sere to nyande anna sage dan palle bismillah wa man aziyyin min be yemmen ta tunya gundinta mimman dina yemmenga igara waju ti kama ayanunga ke palle akusagari halle boyi baka ayanu ku yasrenta bundagin kama alla kalle mu konnanda anta kalle la ke wala alla tisrenta bundagin kama ninga bismillah ogo tunganga muntakimuna ogo ni bimme kundanunga gille junubu yemunga de Allah di serenta kon da sere ike tingo kon ni sere bera anti kalle la kawala ti ka kamanatu ike wurni tamon to gade de seren kanu Allah tamon to ngure de
بسم الله ولقد آتينا موسى أفاتنا نبي الله موسى توراة كتابنا يا رسول الله ينقل نمانيا أو السكني قل موسى جمال لمغمد وجعلناه ودم موسى هدى كان ليس أبويا إسرائيل كندغني وجعلنا أئمة ودن دينا كان كنا أو إسرائيل كندي يوسر كاننا تيوكو يا مريم بركم بي إذا صبر دينا دو بلهم كما يقول يمنيا يدن كان ويبويا توكو أينا إن ربك يا رسول الله أنك منا أتيجي تيجي أيا نكيد كتير تكهون دومين عندي سجل قدنا هودي تكهون غنيا إيجابتو ميسو غنكني موسى صلى الله عليه وسلم الله فرس الله وسلم الله زال غني مهنيا أنغو سكدي جلهونا يمكون إيجو كندبر يعني أسيدا أكون أولي والواجد كباليوم السلام عليكم هاوطا ماشي ki Musa magasika ando Musa Allah fare magasika ando Musa gemalle magondi man sabura waqt su Allah fare sallallahu alaihi Qur'ana di Musa hingurni waqt dina kutunga man sauda na wutu gilli hijib hana ma hijib lagare Musa da ana khabare ngari Isa kan tinta aw dinanta e Musa e Allah fare na himbe gala kenya an ne hon konni ando himbe no kwanu go me tate kebre an kenya sabuni waqti wa yahudiya no na ngane kere no dina nasara no Allah fare ngo miliye be di yahudiya nyana no kitabi gankiya dina nasara ken daga halaga abba gam bagan na ko kinga ni madina non pakkanya ni yahudiya ga igara qara tawreta di Allah fare har lagare lini yira na tag mon jem bugundi na jaten tagundi mi gawran man non paga kamin jatu sinegili Allah fare ngawari wakinga sab wati su aw Musa hi konni awa kitaben bi konni Allah fare sallama ara Musa gemalle mago Musa Allah fare ngarin ta ko gabedi adigante batul muqaddas idanga yi qabruni aw sallini ida meni misire ndina salli do me adigani kampata tumundindi adigana sage kapai tagabe ina sawni Musa himorni nangaba Allah fare kabarin bismillah أولم يهد يلي أما بانجوا مكان كندعاني حقبي وغلقهم بلغي مكان كونكاني من القرون ناسا وينيا إيجا غاران كتوتي هارونا يلي جمان دونكونا سمولي جمان دونكونا هنانونا مكان كونيمي وترني أو إتاو دينغرا قسونا يمان كيلندي شامن كيلندي كيف جابيو كومبونوني يلي أنكون تاموكياوا أغام واجي مكان كو بسم الله يلي يكون هيندوا او كتونغا او يا نجيم فوتنو كاتا مونيغا كينغاني موني كانت فونتي هوندادي فنخرج زرعا وانا سوهون سينندي تكنجيا ايمي او دابن نيغي كين او غليكين سويا ايمي نيغي ايا انت الله لا نيغا ko kantin sende an kumbiradu ndaga dawon biradu ويقولون كافر وطن اسلام ندغني متى خمبرني كيون دينديا قلوب من غن كيتيا وطن كمبري اغا اسلام ندي صادقين تنديا راكوتان كودا قل امودني دغني كيو كيتي كودا لا ينفع الذين كفروا ايمانهم يمون لمن كاونتي انا كن كوتان يا كافر امودي انتي يمنا يمغا يغوي دكودي انتو غوندي اكوتان كاني انيانا كمبري ken wuri ni akotan anna tomondi ka tomondi akotan kane ken kotan tomondi dan hanade bismillah ya rasulullah balli baka kafirin ko magandini annan tangindi kafirin ko wa ni khawan tangini an kinan tawon Allah dugu
ikungo kamananti wonta usa anda kara wala hiyana ke mewo me ganda karana wala hiyana سورة العذاب awa tun anda ankri ti ama men ko fadi bon ndan ni mo ko ren naro ni mo duwan ndan bankta بسم الله سورة الأحزاب سورة الأحزاب بسم الله الرحمن الرحيم kini madina sura ye madina sura ka gullum ko ben maniya sharia dabari no kinda ni ko mi gan kaba kibe tahini sonno mendi kunya rabu kum ko gabeni madina sura ko gabeni al muamala wal ibadat batimo ad oy mero menaga ngolli mo no sura ke aw banga bi wutunu aw sharia dabari ndi kere kere yemaga jama islamin jaman ngarin ta ummo adu besu kalle sire bani bani adu jaman kalle kore dabari mo kore kite aw kunya kan konni lada ni woni mino aw kumbono ndi ko ina sire nyalle menga angara ko bane a wunyane ko mi angara sara ba o kembono de zaharin kite be ga mino angana zaharin ya bane ya garin paramanga a kembono de aiwa seringa na yang mo aiwa nanti sonno mu hilli wanga anga goto anga fami mo aiwa a kumbono de ko nyana seringa kala seringa wono ko kene mo yori kunyi me wotini sondo mu hilli wiya bo surun gorni sondo mu hilli bay ba aw kum mo gonda ba kum bono dini akeda gabe wono aro nyamo gabe wono woni surun nyagala aw kunya qur'an ni na o wara kun kille sen kam no jonkoy kata salama wondi jukku no jonkoy kata salama wondo ishariyano kengana bunu الحزاب بيطران او سوران تون سانتنغا وي كني منيا ان يقمو او كن يقن كوني اودا تاغندي ولي مني هو قسني ناينو سرغان دان يغانيا نسرون قريني يغاني اهونو اورني تا كيتنغا اصلا ما كيتنغا كيبي او كن يغن كونودا وترندن كيتنغا كيبي او كن يغن كونودا yagare islam yagare na idu suturi aw kenya ga konoda odo allah fare nduran kalle aduran daro mo aw kenya ga konoda kiyen kibare aw kenya ga konoda aywa oti lemmen hulaniya kellanta nyana komi alle men me kem mo gonda wurna ko da hare aw gemme anna yagari ngarante nyari aw gemme akana nyagari ngarante nyari na ko ina di difference mo ado anyi me mere menna ken ta nyagari ngarante yari ni anda ki nyagari ngarante anda ki nyagari ngarante yari awa sura ka abangan ni ka nanti aw gemme allah sallallahu alaihi wasallam akinna nyagi yagar haqqa be ga kum yagarun nagatiya akin yagar ko daga ma sallin kiti Allah farin kama akin yagar ko daga ni aywa ado kundi meno wa sura ko ku mo gonu ko daga
nanti ona o khatenga sa aywa bundanu binugo kahundi iwo salli ndome o jakana dome o huyi ndome ina ti daki ko yaki muna haren on ko na kono mo otuku abi tab mo jun konni na i gollum koni na i aqidan koni ni masalanun koni ke umure ni kunni nafiqin ta mo tuni ngo serebe ya anni buwanga igantanga ka andu koto maka waranga igande serebe jama siren na idu mo otukunga aw nafiqun diga men gilo ni mo siri ajjo para adu alla garu ko sabra oni tu ono mo tiya ke balle alla radde man be nyamu nanda la hazabi ga ya aw kin ne ma mo konni kanu yenya bumina nu sabati jarabi yenya ni aw kebe ne munahagin wa itui iyagu idde mandanu ibhaju masro ibute mamure iro bone be gari iro kem bone sage nan ka huya ba don na koy na di daiman himu kunwa ko me ga nato do Allah bate Allah wiya Allah tampini angu kanna angu jotene ka ante ya guna bada aw to kan kallen aw yahudi anu to waran ko ni wallahi dum nguruja kebe gani ido Allah farin na aga lagay mo ko be aw kin ko ni kinna koy nan billahi guruje abbe on tenni islam njuko yahudi njuko ni bismillah الرحمن الرحيم يا أيها النبي نمك اتق الله الله فارم بعد صلى الله عليه وسلم الله بدي ما سهل لما هنا قومي أقدمي كتون سهل لما مغبي عندك يا موسى يسوع يا موسى أقول عيسى يسوع يا عيسى يا داود يا زكريا أمد دومتني هنا يا محمد أبدا أيام بستغفر على الإطلاق برسو عندي الله عندك الله فارنا أنا كوني مغبي أدرون تقون جوادي يا أيها النبي يا أيها الرسول أقتي محمد سو أوام كوني نكهي درون تقون محمد رسول الله وما محمد إلا رسول أغنده توكي كسو أو درون تقون يتوكني kini noti ni alla yimera himbe duran kallenya da wona duran taqingra honsudi nalla kim pangareti muhammadu an tak mana kahiri sere an islami ma anda jukum gondi juku bonta on kambang alla ma himbe ya takhallaqu bi akhlaqillah ma kenya aran kawai qur'ana dembi al-islam ni ngara mo onu hilli onde Allah faran kelli ona kiriti daron tagun amma to aga wo tagun tonga de ara ayan kunan dangi ato da qari onde akili tigen daron tagu kai ona kiriti kanne maga yan kandenga o mago kanne murugi orande sehene ko o durunga de sehene kanne wurutu mo nan ka hu ogo digal lafzu be ko nada anyati duran daron tagun Allah beira sere be duran yoke su sigindi angana te kendo be sumbana akon na wonga ndey anda ho koni himbe an kora konne da anta ko na koni angara nya yimme kana aya nya katu day aya katu yedon ken ka hirawne بسم الله ولا تطع الكافرين يا أيها النبي يا النبي نمك دومي الله كان نكما ما كافرون يا مريم بتودي والمنافقين ما منافقون يا مريم بتودي هم بي يخالف شرعتك إجنات كينيا أحيان شرياني أقول جمي أنا نيانا أن شريان تيني كم قال لك أم كينيا أحيان شرياني أكن تجمي نانيا ibu kahir man to ma ganya fille ma ken gay
awre ni magi batu ko di himbe go an shari'an so gende munahari kahiri la muriyen ni koy yumatun uti qur'ana usulubunni ni se ko mo gonya ni hokkote o hokkote agan tasur nganya en balle on Allah faranya ko hokkote o hokkote agan tasur no mo gara tona on Allah fare maganya Allah faran gonta honya na muhimmi go gemi Allah aga ho to kono ga kenda gemi Allah ya galla muri ni goyi o ku hallanko o ku yumotuna woro ku yayi hisabun tangenta Abu Sufyan yani bin Harb Ikrimah bin Abu Jahl Abul Awar Amr bin Sufyan as-Salami usirdan tanu kahuma me iri Madina iri yanka Abdullah ibn Ubayy Abdullah ibn Ubayy gondi mu ke goni gansu tunden kahiri yankana koy yankana munahari arab nunti at-tuyuru ala amsalha taqa yilumu benu gambana kunyan tugunu meya igas gini awa Abdullah ibn Ubayy iri katay ewa anya uhudi kajangem palle kenda ni hina iga nye kan palle nga ira duntinga ko mundo Allah faremma o haju o debenga ollowa Allah farenti lo siremma ki aywa kebringa iti Allah fare gori o yang ahulani ya oran se hallemma aywa Allah sallallahu alaihi wasallam ara Abdullah bin Sa'ad ibn Abi Sarh ara Tu'amat bin Ubayraq ara kun sigindi idangani aywa iti Allah fare kenna yi Umar ibn Khattab anhu ay ori minga ni kebe ya anna uburinu la ta'adu uzza adu manata maga anna kamu diga murekida ori menni kenga ahlandi an wotini kanjon de mosre dangani serebe gandi batu kebirenga o wanda allan to ko anyime yani o gaja tagabe ona hore jogen dogono o bori goro kusiki ma hokida wa itiga kana on ta kinanga o ta kinan zere ona me togono elle ke wase o yimini ke digame ke digame tani akoto mo buru alla fare ma hokona ku qala umar ya rasul umar yino ati umar awa umar yino ati alla fare ma ke jinga bondi sigi oni karita bane qala inni ati umar ati nke yana duntenga on kiri yanti li konti kitana qala umar de kebrenga jabun dage goyi ka griba ka yere sisa alla langande nga kama abutu yenga kama alla farandi ati umar ati nam atani mengari kane ni bugundi de bendi angda suune yang kada halawro ngoni anari on honta kitana umar imaro here yana ni choro nga alla barenga anyi mengari kane ni bugundi bendi ke murene kine khare haje kompasu ke fare kompasa ango himbe dum munda sai su hamre nan tila karna li digame kanna digame be ganta gembe gum mo sudi an umaru khalle gani da anna kuri gani karta bade nga daiman awo qaramun ni jukku ni fil harbi was-silim na ko ni haren takalla ikenta giligo ken kamma lahidun ta gurujere ikenta giligo ken kamma koto mo mo ngey mantili Allah sallallahu adiga men su agollen su asuni wala halaqani maga teringa doron ti masala kelli la hinga koto mo harin nya gara kanda kontando harin na har ginde ay miaga ni hinka maninga atin pallan ko ninga ran tilla likiko anga to abane ho gire ana hara on place aga koto mo anga lahidun kirsa dun dinga on li hontan kitana keda anan kenya hukumudi maga su hona kita ayaw ken konno dangani kasigi ina alla kallemu agama mu honda ide anna alla kallenya konna da dum alla fara subhanahu wa ta'ala sunan ni hillo digame adu golle alla fare ma ijabe o nga sukos aga kuru aga mi ijabe ke wure ni ise ke ima dungai
as-sukutu takriri to ke ligene Allah faran sunna na gar himbe ko agar himbe nya adu aga kuru himbe wala kenya jondi am hoko kin wurne hontay ko gande wala ke ka jondi anda diga me ko diga me be adu gante mai nan kaso angel isagari ngamu nananya amanja bi kin wurne nga ha to no ko be de awno ni lata ndagilinga hoko nada manata do uzza ndagilinga hoko nida wanti tigana daiman Allah farin garin tabunni islami an mun suwai sai o sere waqati su kanango isi hedo meya besu yi jaman na hanya mundunu ita buran na hanya mundunu an na hamundunde won na hamundunde aganta gemme andi nanga muga dugai an go tora sun nyondono bakan jamanga ken nyonto mo ganta gemme andi nanga ma nyonto tay inda wutu katanga kahirun di heru nyalli ari dabaru mo be akumbani da akumbani halle awina sabuya na dinan buru na islama wa burundi ida wutu katanga uranga an jamanenga an komininga attawa na jaden bay mo osri ke kumanda akumbani halle arni maniya inda wina sabuya na dinan buru nderiti na jukku buru nderiti ma dabarde Allah na ko hoda himbi gam pasanga la tutil kafirin wal munafiqin بسم الله واتبع ما إن الله تعالى كان ألا مجري وانا غني مجري أو أجمني أنا غني واتبع ما أنا مني بس نجندي تنا ما كو خلينا يا رسول الله هو يبتو إذا كم بارنا كتان كم ما هو لمنيا بالله كمان يعني الله كتكبي كنيا دبري إسلام كنيا من نما إن الله تعالى الله مجري يوينغاني تهونغا عاغا وكين قولني يعني ما زال ولا يزال ولم يزال أو تشاو كم قولي وتوكل يا رسول الله ينام بينونكني الله تعالى أو وسيت الله تعالى وكيلا بيساني كذا أي ما تنقل كم قولي يبدأ إنما مدوي يقلنا أنتك كذا توكل على الله إنما مرض ido da kanga inda kenya ninda wa tawakkal ala Allah wo min as-sawi min islamin dinan bonondi maganya ko yugo munde sabura ko min as-sawi na islama unya kama maganya ko yugo munde sabura aga antakitena hay ana togono wa tawakkal ala Allah bismillah ما جعل الله أجعل الله تعالى من يمندي يباني دغني سندو مهليا يباني نغندي دي اما كينيا يغني اي منيتني سرون قنيتني ابو معمر اتغني الجميل بن معمر الفهري مكان كيني حقران تقور اغرام مباني اوا اتانغنا انت مغني aga gabo mogo moyen kuni gara mugu bane awan gode waro saginadi nan dan se hege manam bede angara koni mogo ne bede de angi mi mugu kini aw saginadi ke mogo de makan gondi ke aran ke mogo kundu sunna mu hilli awan gode ay mi khana ken kelli kahirinyani aken khana aw kallenga je kebe ya awtini ge sondum ku hilli abbani mbani garo himbe famu an gaban muhammadu kallinga hilli makni hilliya yani Allah subhanahu wa ta'ala aganda himbe nya komeda don Allah tu anne makedi an ga Allah tu ne makedi bane anna Allah kutanadiya kabale fahabi hon qorai ne ma qorai ne nga tuana bure gotinda bure karangana bure donc ay me chorne i me to ka do woni ama giri kem woni kinga yi me yagala adu aqna nu yagala ma bande ko tankini igara katabunya
tanyere kara tanyere rigi a kutumuru Abu Sufyan ya yawai ati Abu Ma'mar atanya kan mowa ati Abu Sufyan ati kato ya mine ke jama tuguna ne atan to awa atan to ta bani ngan kitin ga bani ngan awa antandi atan di manni ge ingira simma na ga wi sun tanyari kem pakati yeri isagay nan di jaso no moy linda no ja hari bana sirenta di adin pa mi hindi tanyari mine mabuga sera bani ngi tedi me Allah ga nati himbe yum tan antano de kina yake aya yanka bismillah وما جعل أزواجكم Allah ma aga kawun yagarunya kawun yagarun benu aga sagaran bari gilli kuma abakun kanya aga saraman mede zaharin kite ginda ni ogara ko zaharin yani yugonti yakenda tashbihu al-mubiha ila mu'abbadati at-tahrim jagaribe ayya hungo digananda amma yarhina ma ayyarin denga magayime na ken qabancan nawu ti hoy himbe haramen go duminan kama bokin ya tawani azhar okini nanti ke ñagare daga ni himbe yakungo diga na ma yagina ma wa ma yawi na kabancan na hu yagare be haramu yengo dumina kama misalle ko yugo ma yugo re yagare mana kabancan na hu yugo yime atu yugo bagin su haram dan yusu kama kinya to ni qaida ni fiqhu ma ta az-zahar sagra bari nga ahu timmanteni ni na asu kabancan nagu ti asuya yugon dati iya kenda an koyimma o kini ahu bangantenga ina ahu timmantenga kenki kemmo kite be go kende ngabara su to goyane anga na yugo kana kabanjo na ko tasui manda yugo kabanjo na ko ta yugo ya asuni kite bane kay ne wotu ne kunda te qawana ga mun zahari be ga matibe tasbihu li kulli bil kulli wal ba'd bil ba'd wal kulli bil ba'd mandu ya garenda an ko yimma koro man paraminga ko yimma kite ga haraminga mogobe mamma yunkulanga harami manga mogobe manta dangani an kitem paraminga koy maga harami nga mogobe man korom paraminga koy maga harami nga mogobe man kitem paraminga koy ma kitenga harami nga mogobe yani al juz'i bil juz'i wal ba'd bil kulli wa hakada angaram ma agari ma ko mogobe ari andi ire nyagaren ko ni kem mogodi mi akhi garen ko ni kem mogodi ma ire ngon ko kem mogodi wa hakada wonni kiyana az-zahar Selama kane sering ada kembe ko anime wodno tiya garen parama nga bada harabe selama ngari Allah na koy nanti ay kemmo he ati sere yakenda mantanya na bani haram na woni amma haram dinga bada kanga nda kabanjana oti amma ya kebirenga kite be gono awon kinya ko kebirenga ken kite o wurnu zaharin ko timandenga ma ar ahu timambali adu ahu bangante adu akina ya atora wanga ni man misalle sedenga tinni ya arna ni ma jumen sitana donc kenni kenni amma yimme su hukoni kanda hukoni himbe wure go fami to la kiti be gorni koni
Allah ma kinya wurna sudi me fiqhu da walangala anganda himbe go tokkini ya garenga adu amma kinya wurigini nga himbe gan tattukine wo haram pare ka hin nyagunta hunyini bugen takantadi lagay Allah ganyo ko Allah ganyi ma mura ko amura kun takantadi waslama ngurni akitin ko ni ki gandanya maninya aw ni kinya ko aw na ko ni ki te bi ga wurni aw ni ken ko ni na ko nanti garingen akko nem paramtini nanti amma da nya ken ko batena ko ta ko nem paramtini garingen nganda haram dinanga anga ne anga da sunu yarki halle gare yudanga kafaran gono on kunya ko ni awatinga kenna sahare anda harami ko anda gare ko nganta ko sagara harami ndika ginde anga wa mun dana to anya ka woni nganga wa mun ne mi kana nya warande kibrin anda wara ke diga mi ko ni manya sabo ina haram di sahare ke tenege bismillah وما جعل أدعياءكم عتيقني كان تناولوا الله ما غارن كرينتون كنيا أبناءكم أغارن يوني ميدي ذلكم أغادن كسهو قولكم كوني أغادي كاموني أغادي كوتا غارا قوما أو صندمه اللي فلانيا والما أو أنا جام بوري أو أسلامي ما هو بوري دانا دارو ما غير زهار نياباني كبرين أرام ما نياباني manga talle menni sire bane kibringa nyimi anyimi an talle menni awan ke yemutunu anga ke yemutunu anya kun harame ne aya kun harame nanga ay atikina ga diga munye aga famu munye ne aga lada munye ne aga wi konni nga fil haqiqa ay sunu muhilin dan bolin tadarni kanjon den tada ziharin tan ko sagar ya garen paramundi lemmendi hulaniya Allah wa darnuna ho sunyada tangayni awo kusina ho ya na kenda barada ka aganta me ke wutun tiken diga me ya aga ya kunta haram ni me tiken diga me ya amma tabanni harame he serenanya na lemme ni go tun ndata ankara na korondi na hon sunyada harame me de may ni kan jamun ta kinayde la aya wonni kin yaga ko dangane khari dambi kati hawani anganda hawadu fa ikhwanikum anta gemme annan jamun kin lemmi ngana lemmi be utuna qorondi anda surawo ira kuyango anda kubo anta gemme annan jamun kin anga wa hawatu ahawa jamun na jamun anganda hawa jamun du fa ikhwanikum fi din bismillah والله الله تعالى على أن تكون يكون الله تعالى أو كم كندنا كات كل سرنا كان تكون كان كل سرنا بسم الله قرن لهم منقري فيها بنيا نيكريكتي ها بنيا كي أنت المنتا الله تعالى ننديني آغمي آغمي ها بنود أخوانكم أو آغنمني دينني آغهواتكم اللمني وليس جناح الموالي يعني أخذ بسني مئة أسلمهم أخاه كنهم صبغا kini aya nyeni na lemme qiri hawai kini aya nyeni ma musa la hasumma gasrello kendi bire nyugo ma jamane ke yaru ngara gidan sike yunya ti mani sabura lemme su jamu nyana hawen jamu o su gamba nare to honu kananya man jamu da har mare men wukire mo goy godi an mo samma hon suya wal ma an mutina mo garen suturni mo buru ko go ke kane lemu ngi maga habentiya har ginde go yago yawa mun dana kulle muru ana kullu ramun ida jawanin ngana ken da bari nange mutu kenga bo kumbani halle kem tar nya complice ya kadi
tongu de mande hede lara de mande he i meme su khane siran ho yon payitin na ngane ne an wani ni qur'ana se hadi Allah haga na se himbeli dum muslah dagende ira diga non ko na gabondi iro jamane on poru ni mera me kitade ayo ken sabu na nyima ken dina gumunga madu ke so ko de famge di na kan ne mbane duro ya suranteni na ka huma me to ona ken de woro jamane di keso wade me ku holo man kanya man kan hore ke kane mantiqiyun akoni na lim wasri hak awrna karendi o sure mun gani manna kan dawo jamu tunu tabane ona jamu ta kan ro mena o yimilla dayini andan no hillo sugonya honi ya garan kallenga bokeda ona jamu kana nyake mo godi aro ko nyanga na hayaro ko ni nka hoy wa ya bawre o dun da gi daga ni ya garan kalle be go le men ni me gen kam ko yugo kallenga ando serengi wunya na me kamma anga qilli anga ato ko nesu anga ma ta ngoni kapay anda jamu metu e ken tango so no harsa anga da qilli anga di ma to nya kundo hulani e ken tango so no allo seren qilli na munya anda jamu metu a khalle be go le mendi kem bagi an qorat nan da kin anga wuti tin khalle be ga wari akhananti aqilli angen to ye seren qilli to nya dinan da jamu kusu nye nyawo siki jukku suronta ko ngorni halale ngo mundi khore ngo worni dambeni kenga to kono bane na jukku bonta ko nya sankeni na megenta ko ngabondi na dambu megendi ona me dema ha hon warde su dema ona me na ha besu na ha halale ndo harame ko megende ndo ko kulle e ngana osunya bane hosudi la yagure mero sangare mero tan yorno kuray ni kenta so hinne besu ya anna besu de ma kemundi amma ka ta honsu ngam mangaro honsu yoroni la kenta so bismillah wala junah وليس جناح عزي جنوب ما يا أغا كما كودي أخترات به أغا نكي بفتا قال جنوب نهون يني هم بي أغا صندوم غرقين كنجو حتى يكي حله قال لك مخا كينيا مخا سرقري هوتا نيمي هابا مخا زهاري نيام خوي أغا نياغا مخا مغوبي سرر رنقرين تيرو ألمي من تبان صندومه لندا سرين غودي ma bori daro an gana ndutu kuna ki koni nya hata yake halle adi jiru gona ammun gunanya min laqin futunanya nasre jamu kim biti basi kanga na tuqatubi de ya samatu wa kana allah ta'ala magri qafaranai wa hinnanai annabi nimmenga ki mahi kote aka jan kutin Allah farin yi sahaba ni wono ti zaid ibn harithata samin kom ga jangundi go meri ga rigana aw hakim ibn hizam raqabu ara kui an gawni iha gariya akem pagarini khadija yi Allah farin ka go radiyallahu anha khadija kana kini Allah farin sallallahu alaihi wasallam akara kini Allah farin bane ara horo kuma ko islama gunda sabatin ni kuma ko islama gunta munda Allah farin sallallahu alaihi wasallam ama ko me marhina an ara kini bana utin nanya hore na koyo ya nan di on kawana kenya awundi ara tandumme ada ko musika horo awun pake ko mi ara ken poro kinni na kinanga ti kome ken palle
na mana bure mporo na debendi mo mporo na qabla ndi mo mporo serenta ken kame wudun haqento asuqa aw digana da gilliken ko ta nanya ko menga digame de hunde agari makari ga ko tabe anya kamo andi min da krese ayu gonda ya gare asuni akome yeken ko tan baro debendi lahidun tiro mena oni watan ma ati mani digame la garuma idhabu antum tulaqa kadiga nda asu kita kuma gonni nda asunya kuma horonde wa tanmi do suko o wodo ko khadija galle ke mi hoke moke kembe tandumi ado suko agara horo ama to genga atla kari nda nyille menga ara wucinya ke mo godi ango hamana zaidi hawaii meri ara habatugune parce alle menga diga kurenga amma karante wari amma awari anga mundu iranyim iri makka awa iti ila ma ko ton koni itawo ere itawo Allah faran bage ikinyeno na buren ni maga onda wari no kusu wore men tat ko kuma godi iri ida khibaran ko ayo Allah faran da akhiri ayo am pa wahay am patuna hay aranyi ko ni garanya hore ya ango bo gobe galanda ayo hay ta ko yanta ahaba asara hawenyi ni ahawa tune ati daga ni ngen tabbaka Allah faran wure ngen tabbaka wure ita mo to ko komi amata Allah faran di woro de ati mo Allah faran kuma on pasono an kum pora mo ewa ni me iri guren sage ken ka ganya kenda adra ahi lugondi Allah faran da dai bas rega nda ko yugonya anna ko yu qatwa da dai Allah faran ni me kusaga waraka ne ko gani ka nyina mai maka ko gani jamanta wara nyina mai maka ara kinya suya aiwa zaidi ni lemenye ha kenda ni kandi awi mero mena ke ganya ara bu quraydi nan diga tay no kunsu kanin shedanga ha zaidi nda ni lemenga kenda ni ahawa yime wono keta ahawa tune wono wati maga diga hina yo kinya ni jondi bo hinya ke mo godi aga kiyi ya uya Allah sallama ara ya gare mun da ngani Zainab bintu Jahsh Quraysh nyani dambe dunkin nyani Allah faran mi misri nyani ayo on kabarin wurin ay Allah faran ngara hiko anyi ganya akar ngunya ta wuri ana muri miada igara tunan dikke yadi o i hata ni ganyo kai kama nungu aya nun likindi na kin wala ngala ili diti maka ke dabar ato ke modi nan to ke modi wuce ganya Allah ra ko ni Allah farenda ke Zainabu ke awul lagar ni an gini ma yawa aya woni kin ya ko ni Allah gana himmi ga wunyana de wuce ganya aro zeni nagan to ko bonno ito ko bonno zeni ahi kone ala kone ko Allah fare ya gare ni mega awurni kane Allah fare pay leme ga he ani garbe akari mo ko ni zeni Allah fare yana ara kya nyinga ara kya kinna kani kallen ko nada kya no meno kya no meno Allah fare mo tin su da ngene kasabari kenda ni Allah kunda ko Allah farenda a worni lagar an genya ko Allah farenga tu kini mi hay buge ko kala dan do ko diga mo wonni an ga talle men sire aw aga ya kum parami mede kibe a worni nya kamo kibra kikka tiyo a kuti Allah farenni mi ay ko mi hokkotin sukka tinga kutay mo be allati alle mehe himbe yagungo hara are me aya kay yagungo hara minanga ara kenko en akku temor ni sora ken gondi yagungo nyam gobe
bismillah النبي adi annabi nyimmenga أولى ayam paulanda بالمؤمنين sib mu'minanunga من أنفسهم ina immenu ya agana ta kana kibenya ko tanaga wankin magana nya an kallike togono anna kallike nya kina aya qore ke go Allah faren dar ndago be koyni a sirran ta Allah faren kanu na daro nan kiye ken tempay awla min anfusihim waati mu'mina nyade mu'mina Umar bin Khattab radiyallahu anhu aja Allah fare atinge wange munna de anda buinyime adi marim pawai ngamunda dina besuya alwuduh Allah fare ndana antanya na mu'mina timande min ke galunganda dina anyi meda maram pawai ati izan kembire nga mai kentwa na utu sisa ngamunda dina besu dina hosu dini mai dini pawai dina ta nyonki be gawin tatum pili ngamunda dina tay Allah fare ngata da kembire nga alli man ga onti me kinda ni aya ma yang kahina ke daiman wati umaru akengara honna ta tansir nyana bane angaban yana ayan wuya kada tiken nanya anda honna ta kesre he bane angaban yana ayan wuya kada tiken na maganya ke dangi Allah farna umaru naga ken balage aya ga yanka na ko di mu'mina amumina unda timina bada ma angar Allah farin ngara an kana hinsu honsu Allah farin pakke bego yumatun kama ayan qara honsu kamantinga man sabura لأنه هو الواسطة العظمى في كل نعمة وصلت للخلق أيان النغم بقورنا نيما ونيما قبو الله يكتا تغهونما الدنجدو الله فارنا بغي كاندرون تاغونا كي كما كيم يكوني كان كوميدا هنا سرون دبانا دي سرون دبانا بسم الله Allah farin ka mun yarun ga kin yani mu'minun kana manu ani kunga wani kin qatu kan kitin Allah farin ayya aka gun kana wa islamin su mu'minan su ma yani idron ta go to nya ni kinga and o ma Aisha o ma Khadija ni kirkin mo wadi Allah farin ka gume ron anna kiri amma na'am anna kiram ma kan wurin mani darun tago Allah gatan da ngani anya amma da ngani ke me wajibin tenga an kam anna ke me nya Allah farin ka bunda amma halle ada jondi an ga bana hohonya anna ke me ni da amma fati halle an go arna ya hama ken duwa me nya Allah fa sallallahu alaihi wasallam aka hunya wurin da ngani aganta gemme mobe anna amma kagumagu an pawa halle warande makalle kem mo bani yani Allah faren kagumun kana Allah faren kam gani la halle ikagumagun ta gemme mato daga na haramin an kama yon kama ganda awo gemme lemmin i hatin nuqub ima hatin nuqubi wari paski ma yani anta gemme anna kemme wari Allah faren kagunya arundi ken da gemada difference na bi annas la min mun war lenki Allah faren ka gumu ida kaymo ko nyene hogabe de himbe daron tawon ko ni gayi ma gadi gamu hiliganta de ken Khadija bane akuten su iga makki hoy mo hoy godi yo ken hoy mo hoy godi ko ken koni kembe sunnan dum ko nunju kuya la Allah mo qaram ni kinga Qur'ana di Allah to da ganiya wa azwajuhu ummahatuhum amati wa zawjatuhu ma bani kun azwajuhu ay gharku kabisu
aga fatna himbe to ado bani be ga fata kane ngani khadija yi azwajuhu ummahatu amati ayaqe gina gara kenku onati kenni khanyaqe jagaru ko diga woye be suri khasiya be suri kare kare hi nga islaminu manu yani ummahatul mu'minin men na hokoni alla faren ka gunda ni bebu na awa iwre kutu na digamburun ki dangani ken piti alla faren sunana alla faren sunana sereni du mogot kum gonda bu iwono nan kaso no khango kene sisa duna ware meya aga nay imakki nyanga andi wo meyni no koyko alla gara kan garibe katu nan simme kenga anganda ikmanu ngari mangandi mu qur'ana wudino da ngani wa azwajuhu ummahatuhum ibra kiran nasa hujjay to alla farin ka munni islamin manu yani mu'minun manu yani alla gara himmi do kri mu'minun ma kebre nga yumma to lo gonde ma ni kuma awre ni daron ta su anga qawani na mada anna nyada logon ta su ma yan kai su anga wa ma sirundi na qur'an dai anna kembe ni da kibra ke wureni alla farinya honi yumaton ko su ga hontega kinya sabuni alla farenta faini anta kudanini baje alla to hosuna ya hoy annabi aula bil mu'min min anfusihim hosuna ya hoy anda ke serebe qaleba na ya honi ganan ka ko su ko hontega aw billi aju ko horema kolin sabura aw tambo mutu ko maga himbe gan islaminu konninga dina besu yahudiya la tajidanna ashadda an-nas adawatan lilladhina amanu al-yahud ran sun digen kama himbe ga islama konni dina besu yakeni yahudiya na mi alla faru mutambu mutu kemma na ni hosuna ya hoy aw billahi bu horena asandi anda digana ho qobono ti jonkoni nandi anke ngani ndake buga yanke nalla anga wakini besu hakabe ana khono kini awuce amadubi ko go qobono sagadi tinda to anke da aw tirne nyana ago besu ra ngani hibe ana khono kini nani arawu tun nan digate hayne he kudande he kiyo wurnu seresu kitana dinan kanange ki dukuni wajibi ya kun kama kutum pakende mustahabu yen me kun kama wajibi den dinan kanange do kitana fi hukum nda koy aw wajibi nan kama anna hon ko imme jum ko aw wajibi nan kama anna ma hon ko bonan to an kitirana ba jago ya kan wona yakani ango man ngana wala am blaga tida buga ngenda ango himbe kine de ngene Allah fari ku yelli gana ba hondo ngolli ngonda da am takenya na sarawan kine awari gana kan tayi gana kin aju kudare ati yumazono sirebe ganda kar tambu gandai karinga na tuba gani be su mai gani be su hawai sere be ganda kara hoga wa ma kan dalle magandai kara wara jamane na gurin ke sundi nge hohe o jamanin kane ne nge yime ganda kara na himbe to sere ho sere ke kewto lugana ka bangade ho gantam himbe de kara ho gantam nge ana ta wondu bana anda karna hoto akan dalle munya holi ngata kan dadi kin dalle maganda anda kinni ngari awale jamanin ke sundi wani me ga nakara serende be yautu nganna karna himbe to kara wara jamanin ke sundi ara hoto akarna tam bondo way ame ga ndrogenda ka hayi motro modanga yahudi ayi wamma ille nya kan ke tampilere ho muru la
Allah kini kurenga afati na to an ga mundi ka hawo to modanga adu be ngandroke munye atake be ga munye be ga ma khaybar won dikemino kemino jamani nya honi jamani nga hatana wa an yegun ahimme da kitari ana jamani musakana لا نرث ولا نورث سرنتا قيوتن انت سر قيوتن بسم الله وأولي الأرحام على السنب كارب سنب دونغونغا كنغونغا يام باولاندا تيغونغا كيوتيندي في كتاب الله الله تعالى كتاب كنغني قل مؤمن يغونغا على بامباغونغا يبلا كيوتينغا أبوغو bagan bagan na kuma abugu islam kuma aywa wa atoko mon islam ko hinni banu bagan bagan na ko ni shartiya islam ni mi ke wutendi hari asu ga na tubi himmenu ga nari madina kunya na mi ke mutu himmenu ga mari madina himmenu ga to halle madina ke ga nakara himmenu ga halle ndame ke wutu to ke mo ma ayanga warne nanti a kien to mani ma mare mago al qurb limmenya ni mpa bani kin a hananga ina ya gelle mago agane tinto ni go nya kenye nin kina yani kien su ka hunde be suro bakka kendi na be su qata gallem miran tabake hawa kendi mo sudi habil lan tabbaka ire men kendi mo sudi yaqil lan tabbaka ikina kendi mo sudi yugon qaran tabbaka yaqin kendi mo sudi kutu kusu tokkini ku yayi makanta sunnan da honu bugadi indanya mi ira me kari kebirenga aywa hokko kallana wanda bani khewtu lemmedo habe ma yaqedo kini ma hol ko men hol hori kibra kunta me xewtu sere men de ko me mam bawani manki nani manya kene aywa ko men na kara ana buri na ko ngonya khalle hore nga nakara awa ya garan kutubi gono mallen kutubi gono kunya na ke mutu dina nun anda bana ka ken kana warna di islami da ke se yari yari adam me ke mutu de ya kala man gono aro mena mallen men wo islamiya mahaben bi islamiya awa sare nya aro mena an ka kanta me ke mutu sunna ngena ku ya gasgindi inda qur'ana man nesni ku kama pep بسم الله إلا أن تفعلوا أهجم إلا أن تفعلوا معروفا ما غنى أي واخرين يدبري إلى كتاغهم بيسانونا كان ذلك عدي أي واكينيا في الكتاب الله المعبود كتابني السهن دنغني يعني كيم قني للقرابة كي تلموا نجمع أي غرمة أنك أماري مو بيتنا قوني غنتين تانغا كي تلموه kebirenga nabure gume alla wasni kunda na khairi nyai dangani a nabure gume nan simme ke ni khairan to gadi ando sireo sare habe liñu baane gawam maga ay wasandi kara kota tude ata kan tan kayndi de kebirenga anga wa munda na khairi nya sirebe da anka watu lemme ngama awa ma asimma nan tanga da kara hokut nan gure gerde amma me gani an sere tinte gani an khairin yana da Allah wati ninga da kara kara kikine
kini wasiya makata kalem la gari mega kujugo kine himbe go hali sornada awara nyon ko lani lenyugo bani go no doron angira o hitan kenga an ko wonen bo hitan kenga kunni mega hega gandanya aw hawa tukuni ne hawa tukuni ro nige sumbana hawa tukuni nyaga ne ke mutun aw aran niga so kite me niga takanda khair an himbe nyana da khairiya anyada niga lemmen tadi niga lemmen hawa tukuni lemmen sumbana hawa tukuni lemmen lo ke kitana mo yugodi me niga ta tare men dagta donc ho banda mo an himbe suroni da mango wasibe nyana illa an taf'alu ila awliyaikum ma'rufan an pimbe sanu ando himminu gani sumpunga nka ti yebuti ndaro mena mata nganda khairi be ni dare kembale takenda kayndi de bismillah وإذ biran simma أخذنا o gargandi gilli annabi nyimmunga allahi du kote kotenga na wutu gilli o hawa adama da besu bugundi annabi nyimmu kare kare ma hina ومنك ننجري أنك معلمين يا ننجري نوح يا أدو إبراهيم أدو موسى أدو عيسى كنغني مريم أدبكنا وأخذنا ورغني قلي كوكرغي هنا لهدو يا غليظا كم برغتنغني يسأل الصادقين كبرنا ما الله غراتون تونترني صدقهم إتونغا كنغني أدو بنيمون كيفارو أردينا كريندانو من تونتونغا أخرك من الدين أخرك كذا كمو بسم الله الله تعالى ينقن قتيتي كافر دغني كين تورنتني دي عظيم الله فصلهم أدرون تاغون تاني من دائما الله نادرون تاغون يكوينو يا ناكوي أرحر بان تبان أرهو تبانا عند من يمون دو كيفارو أرآيان كوني إذا تغون سو bugundi alastu birabbikum qalu bala kinni horobanga ken kane salman bugundi en polo hina al anbiya ande be nyim ila allah iri bugundi adama qoron qotendi na allah dum mutida nke am banem batini agana kum kelli katinge bana batiyena wa hingumen ni mahullamin yayi agandari anyi me otokinda bate kille mak nyam palangonga ila killa hidu ya ki jamanga an binnimu kame wujunu tampile wujun nakati kenni kun ka horobanga logonde wa minka wa min nuhin wa ibrahim wa musa wa isa maryam anganda kun ka hana kahmameya ku soro karagi kun ka hana kanangina allah fare nuh ibrahim musa isa ko ani shari'a gumunga nuh do ibrahim na ho gawno ani golinti ibrahim shari'a ne ibrahim gari nuh qalle raken sigidi nawti ibrahim ay kata musa ko ho gari annabi ni me khifare ani golinti ibrahim shari'a ne musa gari ken sigidi موسى دو عيسى نهو غري ان بنيم قيفاري ان غولينتي عيسى اتي عيسى هذه موسى شريعه عيسى غري كنسي ناوتي عيسى كتا الله فاري هو غري ان غولينتي عيسى خلي الله فاري غري كنسي كيندا كودمو دانغيني ادو سوكو na adamu nyumunko nan tlaqar na kargo butu ba kendi anti tagon na bana harsa tagon na bana on taban la budda min at-takhsis alla da tagon bugo medi mangari bugo medi alla faran duran tan tago be go kedi la kran ta kon najima wa minka أرجوك الله فريه ومنك ومن نوح من للبيان والابتداء نا قرآن دودا ننتهين جوبي الله فريه في عالم الأرواح في عالم الذرة
يعني عالم قبل يودنا مغا الله مغا وهي نقبل سيسوي هاي قومي ونقلتي عالم الأجساد حتندنا نسامي كان هناك عالم الأرواح وعالم الذرات. عالم الأرواح أقدم يمكن أن دنا قصا ذرة نقهنا دناي ومنك نقول في عالم الذرات وفي عالم الأرواح هي سجود الله فارني الله فارن كوني دا نكرنانا تي تغهون تغين جو الله فارن تي تون تاكين تي دلين تادي يا سبحان الله من نغرا الله فارن غري من نغرا كونترونا ادران بيندا كوني نوكو أن هو كوني نو هيمبي غان تسريت الله فارن مقام من سودا ومنك na bangan doda hin jopi Allah faringi min dil ibtida wa min nuhin kebirenga ara min logen kanai bay nuhu yani habe hilandinga kiwa koyni nuhu do adama naga himbe nu gowono adama ni sharia gume bo sharia gume ado kutunga bu himbedi kenin no huyai ado yani habe hilandinga be su ga kara nam palaki a huren no himbe nu ga sigadi iyan ka halle gari hankanga telli nure yugo sikanto sama ado hamaru ya fi be su bu kunyedi ken adama yani habe hilandi e nuhu yani habe hilandinga kifara bagi ado jaman bagi wa min nuhin كتبوا أمامين دوكنا وإبراهيم وموسى وعيسى يعني بالترتيب هكذا إبراهيم ينسو نوح كما موسى سغو أكما عيسى سغو أكما الله فارين أغندني أغوى مندنا كوم الله فارين ولي عيسى يهلي ميرا جو باي من سودا ندغامين جو باي na koy arabu kannen ko ni mo hin ka jopa kenye kibla nuhu khalle ajopi Allah farini katay ibrahim khalle ajopi Allah farini katay musa khalle ajopi Allah farini katay isa khalle jopi Allah farini katay isa bi Allah sallam hatun dunadi an yaqifar an binimul lagarina amma fi alam zarra wal arwah sikantadi sondon siren dun gonuma alo to agon na den dun gonuma Allah faringa sibasema kon su ko dendi an ya ganta saka aya su qur'ana di Allah farin pi gonnen kawadi agawa bangan dinanda dan fara bego Allah farin da kutuna wa mink غيب صلى الله عليه وآله وسلم yen samun ayanu biningo warni na ko Allah fari anke mayno birake be yego kina Musa da o ken ora ken mo ngo o kemurina am mayno fi alami bi alami gasadiyatik am pati kem palle ke ayawa ko ni hare na ummanya ma agani Allah fari hadar yendi o ko ash'arun ko awo ko itiqadi de kundu ya bismillah ya yimmu binu Allah tumunni an gunnan simme Allah ta'ala neman agaran nema benya kan maqasimai de birambe haru gari an kunga o ku yana hanketi hawa ken kure kamma ado kuri nyugo kiya an kuma kungari wa malikan الله تعالى مغري دو قران داناي في هونغا اغو كين غولني دائما امن الله حلي اسمي كن نيما خوريدي يقسن يوري كنت تاتني وا غيلوني بيغي تفسير نون دانغي امد الله هونو كنا ولا غلا او وسيمو كندي
inshallah maganta nema ñani nema xoore e ama jopelengi kahirun na ña jamay islam nun kanne maxa ken jopantenga dalla badri gañime quraish nun do i kuna lemunda i moxon surondi i warni tambontuga allah farendi madine i sago makte o keta ira bugu kenga ko gani kahirin modeliya a yahudiyan do a kentana basa a politique ndi an konne kenna an konnenga an kanan ka hana konne hakada ila uti ke modi o ho wonta bana onta me nka allah fa sallallahu alaihi ken koni o sunta kenga ila ken siyasa uti o ho wonta me nga ho bane wonu o sunta kenga ken onka ko kendi لذلك تحزبوا inya jamanu binu ganta ba ngam muradu bani wiya uy ho wa khair lanta bana nga higo wolo woni gem demo kedi ken atahazzub kinna taharanga ina kimmi nya islam nun kanema balle tahana kafir nu illa kafanu bani anyirni wa quraish nu adu iddo millemu ado diga na himbe ni tuka odi goda abu sufyan da wujine adu kamu karaga siratuwa wali Allah faran kan ma bo kendo ke dabana ke ikahuma mi la akhirati al ahzab parce que jamanu ngabene i jamanga bo mi wena wujunu tamido hillo seriya islaminu wujunu sikki bo kamu nyeri muna hawido menawa okay ken sabuna alla gari bugoni mogobe ati nema gore nyani ken balle kone kunta kontono kunga kunna laga de billa kelliga ko tananta iro de benna ga makume ba ka bari nga bugina ti worni madina heti de be yana di ko binyan tengona kori ken kota ke me nga ndeyno kengine ago sagana tante la awbilli allah sallallahu wal qa'id ala allah ratu indi hosuya arabuna madina hay ara famu allah yimeda madina kori jaja nangi serema kori bil hirra gidi binne ni wono atu tutun demu madina kampalenga na no ne mbundi gajege munyana ti sinye nyugo munyalle ne ti likundo gajambonuma kullanta sikadi ayi botono killa bagi hada mare men tanga no kubani be ga una gantaro nonga bakke birenga ina here mundu kenga bakke pere mundu den no wonni sa Salman ibn al-Farsi ajalla fare o kun tawranga kemi ngando kita khandakhina ala anfusina bi hada al-lafz ngezi renge ngezi arabuya ngeni farsin ke o gon no kubra sizati Iran o ku menga kemi ngando kita o ku men sogono nangino du ko e kamungo ornano himbe na ku men ko ornano hoy wona idikinga na kamo aramo o masalida Allah faran dungi tay ala tanje na kiniya sogoni hakka ni go kini e sorotan bisu ke sogoni hakke sorotan bisu ke sogoni hakke rata kan ke mogodi ken khandak iranya ti Salman Farsi warayya Salman Farsi akem bugu dunadi parce que angana bugu di ko runda bugu dunadi bo kuna bugu ngi inta higabe yaga to mosli ke zawara higabe wono igulita warayga ho gani hinto on dambe ya hada bare ma wonyam wondi igulita warayga Salman manda knyere bo ken to warenga benni mais sahaba non de akengen ma gutoni al bahithu an al haqiqa
ngot dan kana ko mundunu ken salman yayi nambugo faris tun kan wulle ma gondi yimben kompe nokku jupendi nokku be wani mi ngena allah keti to ngot to mundunu allah wono parce que man zawra asonde be go haramaren pakarantenga o yugo wono anta dugina hunga nalli korinta bondi nalli ro halanka bondi mana lige na nya kome na ngaga mako kine madina anga buguti allah والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا قران aranga duro qote amaya duro ide allah faran nani madina aga himbe mununu kan salman ki gajangi amma grige ila meka ho menali yahudiyan be no allah faran ka to so allah hiru gurja bani qurayza bani nadir e suka huma me اللي الله فارن كان نبغى الله راكم غبي إذا هذا كسندي نهذا ديما إذا مغود دبري نهانكل لتي نكوري نقول لتي هذا ما كوري نقول بيوري الله كان كبير لا مروا سبون دبرني دعامي ده هو سوى نعيمو أكيني سابوي نكوري كسانك نكرا تي هيرني دبرينga parce que arabu nu benunga wono kem pakatinga i somingi lenga ni heren korenga na kenta kenyini abu sufyan do ma kenya tugana talim madina ndo allah faran gemuti waga wona meñi badir awan ka tungu to ni mewu mo ndim maka wodi ga dengen palle ntam na lahir sore na mbugini herinya anga nda katab lahir sore baka muhammadu mo kamenyo ga mikina arim madina na pinya na panya إن الناس قد جمعوا لكم فاخشاهم هاي ما كان قلنا جماعة بيك هم يا كنما يوم الإسلامية نعم من كهير نقوان كذا نكنيه ده كتوم نكذا كذا كوارا يعني أوم من أكوية إنجي من كهير إنجي كعبو أن با كهير من الله كذا نعم نتام من ده هنا كتير نقول تقول يعني شيء منطقي جدا aw family i me menye ni gni me take wadi nkan gi oya heri yana mbo on la ka gada maga diga an ma diga intan indarni kega na ko sernda amoti ken to ngode aywa ha gari himbe duge malle mawo kundo sernda hagere wa qalu hasbuna allah lakin hasbuna allah wa ni'mal wakeel jamaa ay allah wa kusurna kunta kana jama'i ke ko tan da ya tubi ati Allah fare bunge tubi makan ko din tu wonto bani bakirin tatu bani nadirin tatu bani qurazan tatu kebringa na islam on de mati maniya Allah fare ntada iya gundi o dangani an ga kata mo be yana gajange ni me jambaye raka kada akhuzulhum anna bimasatat alharb khud'a awo himi yana rakenya ari me men paga medi i me maga magi mu ko neri hinga qoto nan gni kabanga ho honta ho kawa ho wonta ho famu na kare ho wonta ho kande ko ni kare besu nuru samunde awa Allah ran lagarndi ti hangege hangen korengri na qurayun kari na yumbun kari aw binin jono baka yimbenga aw tilisen ka cem bogotini mullenga di Allah fa sahaba ndangani kora o digana sedo ko xibaren pay na la ko ni kenda ni kebito no gondi madina ho goni sere ngina may ho goni kure ni goy be su ko mande a worni wuy kulla keke kiyendi a godi gan sare mbaka mi wure
Allah fari misal sallallahu lenki halle asani madina agari kirana nokobe aro ani kenjo ya nokobe aro adda wara an na wori an ga tunanti Allah fari Allah tuni honsu nan to ken kamma an ya go doru kurenga an ya go doru kurenga huwa al-qa'id al-a'la ati kon kata diga na urun kekemro lagare nan digi hayo daga ni anna li khibarin koda tahana ati himbe ngadiya arjanna wanda ke jama gore uno sikki sere sere suma se parce que mulle ngadi bite ngadi dulle mo serun kam gani tasiko ko rawo diga nan diga non pay kundo arjanna wanda arjanna lide ma ke ko da sere suma ti yaho aga kongudan kombu tanda tandi ati huzaifa mo Allah barenda jimi aya to ko ne kita ati liye mari ati an wodi kana an wura saru ko baran pai kamba ho nyade anti ndamu aya to ko ne ndamu ati Allah faren diliga tin kitenga ni kitenga rin yon kolandi na amma sakatin ya galla kenga ati diga ati Allah faren gara kin yinge bane kannen buginga mullen buginga dulle buginga da su sire ari kitinya warin yon kolandi ni ligatin kitenga nin yon kolam masahi na yankandin ya Allah kenga ata garanya bane mullen buginga kannen buginga dulle buginga indi mo gosro mbuguna diga adinga buguna diga ada duwa nyina ati Allah Huzaifa tangai kane anna tangai halle na tangai nogendi na tangai tayndi na tangai kamundi anna tangadi urelanga awanya me hisnullahi wa kana fi atindi mundange mutu ndiga ngin tanga hay mata dusiya atim mulle mbunga antin na jinda nyadi li minga worno ijaba kilo menaka nda yi hankewi bangenga Allah yi megara kuni mo be kinidi aw kamana himbe nyiya Allah yi megara kuni mo be kinidi gine awa nyontono sendi kimu aw gide mbaka wure tlise awa katen kutunu na awa ton dembo goti sere yi mega na girnan sigi awa mutun na sere sendi atin diga nyago abu subiyane aw taxamu nda bundange kunce baane bugu kren ngendi na ro bundange ndi na fuutu wallahi ngana tele nyakta ngan simi Allah farantinda maka honyade nda bundange mbugadi na wara kren ngendi nda to sawalu mentiya angana kenya nganda abu subiyana kare kenna liada ango simi ne kenya ke ani hobulen su yonkola nge ganda kata ke kalli ko onda dan da kenga me iguda simina kunwa e kunwo Allah faren digame yutabbiquna harfan Allah faren na digame be koni e wodi gana da batia tandonga harf maka honya de o kinya wata woni dina danganda kenya awluguna da Allah faren ka watu himbe ga wordunya ke abu subhanahu bi hage Allah faringa tu keni dinan ton de kemo kala kam ngona ke manya la adin dum gunen sagandi ati wuje ga yan abu sufyan qa'idun ay min kurin kan ngini hakaran din muslim me ke me ngana ya ajama ngosoro bene awatu ke me ngana ya koy woro nyana himbe u bantatu ari kanne to ati jama
o himmi go ayni kunda nyime ati basda ati ke gal himbe sisa ati quraish be suna itagallema himbe go anta ti akitelliga anna ya galla kumbay ginde serebe gana annatu Huzaifa atinge holorin tagalleman gitelliga mbolo ndel angendi koy ati subhanallah ange makatinge tunu inge hulani yayi gili daru ange ninge wombe tate ngene hawazin ngene amintu ba anti ara basda be sura kenya basna watu kemme ngana ya hoy wora unyana woni hoy wonyo sisa ke sawra ada ke here kutu inga himbe wori in sagerni lik katim laga sagi abu subhanahu wa ta'ala ado quraishi wallahi ontan usre nyugumum palaki tamisum kara sinum palaki awa banu qurayza allahi dum guruja o gar khibare be mu o wara ila subundi himbe gan talura ila kimba ne yanya angu nyime ya gawe hanke be ko nan kare sisa ko na keme hange wari aywa kadiga de awan gediga ken no qoso abu subhana girkati nyugomen pitakinte nan taga kamma ken piti nyugum muladai ina wasana hina ahita kinte nan taga kamma ara girindi na sigindi ti tanu sigiyai asigi halliani na toka kamma agara atabane gatinga sa an kinsu mani kanu ndo korti kana ngara kenya halangena mundu awa keganya amma kasara gatifana goyi kungara mutu quraishi diga kemodi ikana diga bani nadiri bani quraishi kun koni kunti kun dabaka Huzaifa din sai kata Allah farin har sangin mo kedi dullentinga dakuntinga mullentinga kannentinga Allah farin sallina ara salamun yugonya na seheke ko agarin ngara diga na gari ajoki sallinga nga sagirni garinda ni awken salle bane ya agar salamun ngara nda khibarun kada adu wallahi bite be ga wadi ngara ko ada Allah farin ga muni bite gari mu gonsu asoy kambe qurayem bu bite kedi Allah farin timmantin mo hosu ko mandendi hosu haram paroye sellam param paroye aro bite param paroye asuwadi ingandi seren kambe kurengo walli bitendi ma amotine kurengo baka kambe ni andai soyni kutu ngalin haram paroye Allah faran kalli yagar ngalli be ay atinga tlakin den ko ninga bane un sage mo gode mulle ni liga khari dulle ni liga khari awa kanu liga khari aji Allah faral limbagi atinan saw itanunge saka tambaginga ari ko hayo ko hina ngiji megenda bere Allah faral ta Allah haga yani aku ko ni maniya ira hoyo go kita sire make me kita Allah faral ni ko hayo ko hama anna ngiji men bere Allah faral tanga ken hi gore ndiga ndari kite ngari nyimeni na masinya galla ko atinga sawmu yengene illenga kare Allah faran tinda anta gilli sa ko ngana horege kom ya nauman ko ngana horege anta gilli sa azim ke sunina al-sallam ma'a ma fi ke kota wotan be bedi wodi wuye bedi ke like suwan bari yan kulani me kenta kafana jogana do isa banu bate comme ya normal anga ne kinya kurin kana ngebe har lenki kinya ga tirndenge ay mem ma keta ikata ko kafa ya ga tirenda dura mu da dai la
alfa daiman sahabanu nga masalna mogobe hinga nda qoto wakati be kenyani amuni ngini wakati ga yalqa alkatibata bassaman كتب يا غير ندم بوقت بيكم قتاك يا غير مقرنا قم يا نومان دائما أو جوغنا دو صحابون بات دائما أي غير تيرنته أو من دائما أتيجي جوغنا كيدا غاري كتب كنا كيف هذا بقى سرسو وجوكون هاي ماني صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله تكني من يبرني جاءوا كافر بالله غير مدينة من فوقكم إذا أو يريد أن كموما ومن أسفل يريد ورينا دون مدينة يعني مدينة كمو أدا ورينا يريد سوكا مدينة كني مدينة كم بكان دا كنا يكنا كمو دا ورنا بسم الله كي يبرني نغلو ميلي يعني كي قوتنا المدينة سرين يغنتا هو ما غنتا أما غنتا قمنا كلهم تامينو هلو أصبحنا بعدين عم ننكر كون ينتهي نلدبل لكلنا مدينة كون يغني هرباني كم قوتا ما غنتا قمنا كباني وبلغت القلوب كيف قوتنا صندوق بايغا كريم قرن فورنا وسرين كنا كنو أوا أرني أنا كوني وتظنون أن كوني كبرون جيني الله تعالى كم غني أو كتاكون هني به الله فاري رود بين لخره رود بين كرا هنالك أتي يريني إلى مؤمن المؤمن يبغى يريا بصابورا خلاص يمين نتوي على خلاص ينبلي وزلزلوا يريني يوغون ديا أو تني دي أماني وإذ أو بالله بينني يقول منافقين نجتني أغيب نجتني نافقهم وكن صندمني ما وعدنا الله الله ما أوني نهربانيا أدي فاره إلا غرورا ما غندم مرسندي كيني كون غادي غامينا ديبنو وندي كمون يدي سيراني نو منافقين أي غوندا يا غري إيه كورو كوني كتا يا هيجيو أغادي تبدري وري خليني خمو يلي خليني خمو iro nigeta iro deben karata wala kekko oni bugundi umma bismillah ahayke bismillah wa in birajiri jamati illi munaharinunga ya yasribango karatu tabu wa tabu sabatin denda aga dangani asage katakanwa kindani iwasle ngara girube ko di to madina kampalenga honne مناهغن غامنيكي اندا اوا دمينو وندي ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا اندا بو كامبليغا يا اهل يثرب يو كيبو خساغي قراكو توغلو اما خسيتا بو جمياغي مياغيا انغبا هاي تنغتو يا اهل يثرب يثرب بني مدينه قسين واي يو بيغرا أو يقانو تهانا غني كين واتو أنت يثربا من العمالقة دبين تغن ساوكين يثربا دبي ألا غرو دبين يات أتغن تباني بلا كبي وكي بلا كبي الله فارن غرينو الله فارن تي إمغان نو كري يثربا قريب الله فارنا نون تغرى تيبت والمطابة والمقبة الإسلام والمدار الهجرة والمدينة المنورة هاتي دبليغي والمد بالسنة والمسلامة غن بيري والمبغن بغنا غنكا مسلامة غن دي بقوري قراخير كينا فمنا هغي أقول كنا كن مغبري بدي الله هذا كينيا مثلا وده يا أهل يثرب الله فارني نما تقول بيبقى أقول كنا كن يمين بقولي نو الله كنا كن مغبري
ti konna ko bangine ila kuma nga himbe ga yusunu men di kinyan ko gilla gadi ya ahli yasri badr islam sire nga tunu kini mun harimi Allah faran ko ma to aken ka himbe ga dal Allah faran da tan ina kinyan ina kinyan ko بسم الله ويستاذن فريق adi kiganya Allah fare ati an adi jamana dungai mundu gilli muna hayni kuya yawa annabi ni menga يقولون adi kiganda ko ni dibindi kiga ko ni awa kampallinga imenu benu gono ko ni kata Allah fare wodu dungai mundinya wa mun nan sage indari wotin ni Allah fare wotin nan daga ni إن بيوتنا ko kanun to عورة itangante he ha ora Allah kan jegana li orno mo gon suronde u kanu ko mo gon tiya o sagene orni li sunu mundu ko mi sire ma diga no ko angma ko Allah farenda nga i worni mani ko ni irni garinya ko an ko kebe da barne awina Allah halle Allah wa ya ko ni farna gila ga wari kibri atli mu tabane bismillah وما هي allati ikanu manya عورة atangante hede har barandi kanu إن يريدون inda wala إلا فرارا ma ganta wuru yen banyani ika palle mun gate kasage orantiya ika palle mun gate Allah ro farinda o marsa kinyen minidi bismillah ولو دخلت hari gallo عليهم awa ikamma madina do madina gombonga kem balle aywa luanu nganda annake amdum awa munafiqun kunya ga nanti inya hilla kapananga mi لأتوها garanya Allah tanya kayir no gobe hage ndaro madina himbe no harna kandang alimorin campaign linkan no sire kayir no ngaro madina indati inya hilla kapana yunyane Rasulullah وما تلبثوا inda Kenya indar wutude madina no onni illa yasira ma ganta wutunane ولقد كانوا silama kunta sirin sabatindini amurtiyen kama katam daga islamiya an islamin lo kun nange mena muttaqim mo kedi nganya hada islamiya ay sagen dali de bismillah wa laqad kanu ati aywa kunna harinya inni ra alla la jullimna يجر الله لا يلمنا ومن قبل وكان لا يولون الادبار إذا لا يمكن الله يتينتي حل كويني يخاي غير حل كوي يا الله لا يدون وكان وعد الله لا يدون قنيا أو تريد هويد قل يا رسول الله يقول لن لك ينفعكم أكيد الفرار تقول يمني أغا نهنا دين إن فررتم حراغان دورو جل كلنا أو القتل ولا غجينا وإذا كم دين أغا دورو لا agan تمتعون zarni ko hona dunani إلا قليلا ma ganta hunni an sigiyo wubi ga sahanda alini kenya an ru wubi ga sahanda alini kenya kallen koni ko takmin bala ko bane bismillah قل ya rasulullah yangin nabi dangani من ذا الذي koni yemmenga agaro an kun kisindini kallenga bila kebe alla ganda kallilla murai إن أراد سوءا Allah da toran lamu agai kura ba akisin dini kosoy halaki kallem bi awo nukin kura أو أراد رحمة Allah da hinne lamuru ti agai kura wurnu agaranga sirasu ولا يجدون وليا in dari de mandana tindini idu dangane kenan Allah tanai ma de mandana ladira قد يعلم الله المعوقين Allah ta dangana umun Allah ta'ala awo sirutu himmin goni na sabu na sirun kumaro no khairindi منكم am kundi والقائلين awiyum qad kungatini ila akhirun لإخوانهم damari هلم إلينا barikatu gula ولا يأتون البعث
الله سبحانه وتعالى جو يمنتو دانكنا غما himbe ni wena sawya nasrun kawarano husrani o yem qatu ga wotini ikutunda halum ilayna qarokato qabulu muhammadu bagi kallemuno khalikato ko kallenda yo kuntu bismillah ولا يأتون البعث كنا نترني جلقنا إلا قليلا ما عند هن يغرسو نالي سرني غري وسمعة ngande akonni kannati nyimeni no nyime jonni iri meni kini bismillah أشهة kamanu angani ni kutungana umu عليكم akam mayo kutungana umu akam yani inta kurindi mana ti digansire inta de mana ti nabure inta de mana hino ron kullawi keni ta kuma tinga فإذا جاء bila الخوف be kanu yam bagati ngandare anna iwari iwa haindini katange mahadabiniya iya umura wangandini ko yemme mpayndi mo na ya ga tarawangandi mo gomme iga kamana kufarin dia kamma gilli kallinga yani kanu wakati ngande ki woni ya dandandi anti no komi akamana kara fa idha dhahaba al-khawf bi rabbi kanu yanganda diga kadimanun kite la muri kite islam ba wona demanden kita ina tla qarina gato بألسنة tinenunga حداد unnenu inna wa iyo kunnenu liginin ikan kuntenni أشهة otunganu على الخير na buren kamayen kamma أولئك kuyam lam yu'minu kunta qillati mu'minan kuyti mu'minan bala mu'minan yani aga qoto antanyani halle aga new antanyani halle inenen tasilletin alla kuma suruma inta surum bakadu alla kuma surum palle min mu'minan kita nganari inari kanu nganari inadiga kita nganari inari na ator Allah falen tor na tor aran kita kan ne ke Allah ta kan dia aw ken kun ayan yugo i me ganda ku go kurunu diga mo kita ne go ngoni bismillah فأحبط الله أعمالهم Allah di kullum barajan subununi وكان ni ذلك kullum barajan bunundi يسيرا annew Allah على wali الله takoto de nandira kini la kini ay ga woni kome gollem bonundi Allah farim bangi jukullo awon ko sakar kenya angama jukun sorne kapa Allah faringa bane kusu be hayge amatira bori bato amati masalli amati masu ngana ko Allah farin daro daro mo ko bedi in tak mana kenya ken sabura Allah ra mu'mina on to kata bakiya ken sabura Allah tiri golle mordi ini ken tak bene Allah farin jodi ni la haraka mo ni lahalle muslimi ga jukku ka pa Allah faringa mangara daro na wara yuke di Allah ga wara yuke be anga ma kenya an takle mu'mina anga ma kenya an golle mbono ko mi ko hana golle ga bono mo we ko ni sawa يحسبون الأحزاب adigumuna hagenu wa simmana kahirin jamage لم ti يذهبوا madiga hina kenya ni jatenga kura keram kura ke diga modi na jaman ka huma me nalli nan sage imadiga iri mo nya surondi ba kenya kem bidon ana masalan an kunti kunda ati kundu kemanya ato Allah farin kallini an kunti Allah ri farin do marasa je mo marasa maninya har bani manya sirdan tan nan to gadita basallimunu benu ganyino hade wasamdo benu ganyino kunyi toko kumun palle na mebunu islaminu ngi toko kumun palle wata wasamto lemunu ya gambanu na kahir nun bunu
kahir mun kana bi hada wasan dengani ambanu kun kanyi to ko islamin bunu ti bundangi o ken no gondi dan tanu wonu to islamin bangi kun to kahir mun bangi ga daiman qalilu gon la mulenga ni kebeya ina hele kita igo kumme ke dangini mo be ga Allah ma ma ko dai ko nu Allah mu tiyo kumme ke dangini wonu sinu kenadi ni i qoron koso bay sawde ni sinu islamin no bunu kumpalle ko ma ni tima diga worni ko saga ni gemo wala gamo yo ko ma da hasa bismillah wa in yati al'adab atiku siruburu jama awa kahin jama nganari qari yawaddu ko kamanu nganatana yawannahum aga ni kunni ni iga badi entre awa tawra kunni kenya ni galida iwa simmane worni de inda mun da nder tare kinni yere kinna ni bugu de bendi iwo gukunuma yasaluna ina taqatur dunyana baka akhbaruma ina khamu meno ke da kalle mo yogu juro juro hane masunta nan liya wasi mana kunni yani diga yimbe bismillah ولو كانوا hari ganyana فيكم allati kenna ma asunandi ko muna hagal hari ndani agadi ma qatalu imayr ni khunnu gaja ma gan dawara kebe ko intahu aro dumuke لقد كان إسوة anya gaynya لكم hankun dangane alla farenne حسنة anya gay sirenga لمن kenya gay o yemmen dangane kenye meganya aga kan allah aro kodanga kingani kodala garinga agar allah hinko wana ko bondi wala iman billah wa rasulihi wa dhikrullah nan kan la garay nan to wonde allah ri faringa na allah hinko kingini muradu dula himmeni go kundu qara allah fa sallama kanya gati allah faringa allah faringa ni al qudwa ayani nyaage hom posrenga surunta go sunda go nda kalle gedi kini bununta go ni qurayo ganda kalle gedi kini bitini bira mumyanu nyaaga honni koy allah faare da khara allah faare pay khara hay bismillah ولما adibrambe المؤمنون mu'minun gawarindi العذاب aywa jama buregeya قالوا ngati mani ara munaharan kallen koni mu'minun khana aganya wakati be kunti kammo kunti hada ma kanhum alla garojinai adi fare alla di fare nda gora tangana tam islama o tamani asban nas an yutraku suda tanga tam islama o tara khariya ke alla di fare ngal himbe ko de kinya hayke e o ko yunu sikisre nan kaw munaharan ma wulu tamino hillo kahrillo gura khelliga ke ko ne mora de la hiyan tadi wa sadaqa allah ija allah tumude adi fare ke hay mu'minun diga meni allah ga wasireno da ti mu'minan muti allah di fare diga himbe ko kenyen ke ti mu'minan muti allah di fare ila tun ko da an genti ummati allah di fare jaja allah ri farin konni islamin diga men di kinni mani mumina on ta ko manjenga ara munahan qallim ko sisa kunti allah ri farin do marasa ma wa'adna allah wa rasuluhu illa ghurura ilo marasa kuzi allah ri farin gati himbe jaja to ngini ko ara khebo jaja allah ri farin na to ko allah ri fare kini mumina ni sehi mo mani sehi na amma kana ko islami an mata allah ri fare
Allah ranta difference ne Allah ranta bogane baka ifaringa farila da bogane baka Allah Allah farin konna go be go wono kinya go sikya mo dango farin baka Allah antar Allah kita de farin balli Allah kita yang koni kin buwani golandi antar Allah mi du ko hina magati di fare ako musurum ma aba Allah hi ko hina mi gati adi fare kunanda buwan salikileni kunanda buwan tahiyani an ma bo gandi donc Allah ra aka hukuma mo be arari to wonya mi medi konsudi mumina nungara to salikileni mo be itahiyani mo be kem mo bani ani mumina nungara Allah di farin nyami medi konsudi idiga men sudi bismillah وما زادهم kebrenga kare nugudi jamandi sembe ama mu'minu njiri ho suya maganda tumunde ti Allah hinanga aro dukinne Allah hinuma wase kunti Allah di fare Allah ti fare nyen nya honga kunya kinga bismillah رجال ali yugo ngille mu'minanga صدقوا ما kunna hon tumunde digra Allah taala tunga Allah la julemma o ken kamade kunna hormono madina parce que biran biagara muna hagalum be ko tikibeya ani mun non tigran tikene ati kunni Allah dum kin Allah tin tawru ya qahega wude tinatu Allah wi turni de ara kum be ko tikena Allah du timman balawo awon mun non qatiga yugo qor wono kun koni gara Allah du be kin Allah ira Allah du kinya tumuya isabati kappa farena ima wuru ramundu ima boge ima jaman bo bismillah فمنهم من kono kundu qorri قد نهبه kundu wonon koni kun satem pagul lenki kane yani lenki man yi jodi ngai kara lahidum kamba ومنهم من wa minhum man yemmu awa kun nyamudi ينتظر kun tangindi kallenga وما ga بدلوا ima haragundi تبديلا ima kupe amma muna hagalu kun ko yara haragu yille kupe الذي فاره دائما يورد دمير باني يادي يا ساوني كل خطبان قرنا أتي من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غبى تسري بيغو الله بدي فارم أنغو يبطنو أنكنده sirebe ndi hilla kuta na ko ke mori khada awa ak manan kanu yimbendi arab ko mukanu ni igirna sigi ita daga ni bi sa khatibul qawm anta anke nyani ire khutba karangana nga sirebure man zawra ita mo din qul wa man ya'si Allah wa rasulahu qad ghawa ma ati man ya'sihima alla ga madiga me be dehundi ma ga dehundi sirebe ganda Allah ri faren batu akmanin kande himbe ndi hilli kuta aw an kanu himbe ndi itan kutuba masro an wotin himbe nda Allah ri faren kuta an kanu himbe ndi ba himbe gani hilli kuta Allah kama himbe ndi hunanga de hunni mani daiman Allah wotina idi fare an ganda kin kun qubani ngan di hilli an kanu an kutuba masro بكني عليه اللي كهو ضميرني إتلا أماسو أقوتي الله دي فاري أنغريه اللي بتو كم كن مونسو أنغريه اللي كتا أنغر الله دي فاري كتا أكوني كم موني أرى مكان نتواني ني كتب قرن من بالله كم موني
kesunu mani na Allah farin da taw kare kare den koyi Allah yimme gara koyi mo be angi wotina kam mo ta da game islam ne Allah ri fare kam mo be bismillah liyajzi Allah الصادقين Allah tinda koni na muna haganu ma kuto na mumina kalas ndom ma kuto man sabuda kuda Allah na tum dom baraji بصدقهم tin ito mu ويؤذب anaya المنافقين muna haganu gayyan man qata إن kai شاء na dalu ngada ni kare muna hagun kamma أو يتوب عليهم adalu ngada yimga ina tubi dunadi kana lu ngada inda tubiga inna Allah إن Allah الله ta'ala كان amagri غفورا afra na gani tuba nan da رحيما amagri hinna na gani yani daiman Allah ganda hon kuna ngirnya ngoni na bundi mo gomo anta tubu la khas kon ko siri nyanga nan kalle awa ko ni na ni mappem mi hobur nyanga nan kalle aw tubu la kham ina nda ho sirem ko sirem ko na hoburem ko kuda agana tu ko siri nyanga nan kalle atu haruma kane ngamuna hakiki andan lu Allah da ana ayanga kata ki murni mani anda karina to ke modi aw yatubu alaihim andan lu ngada yimi ana tubu ne unda da na tubi anda tubi gulle nga bono mo inna Allah kana ghafurur rahima gulle nga bono mo Allah magri ghafara da ni amagri hinna na ni bismillah ورد الله الذين الله تعالى يريم ساغني كفروا كما كافرهم بغيظهم تيبو تنغوينا يرو مني بيغري يرو كم مني بان ساغي مهوغا كهي وكفى الله للمؤمنين لم ينالوا هذه خيرا إما خير سكتا اللي من كبي مهربان كتاني إما كهون سانقي أو أسلام مبروك ikawa arosu toro arosu begu arosu bohom kebre on ka hadi on sago bohom imeji di bohoya languri makte bismillah وكفى الله المؤمنين walan ka hay allra mu'minun masa القتال gajen وكان hankema الله ado malikan Allah ta'ala magri قويا awa semben tunganni amagri nindana gani aw kim wodi nan kaso harfu wala aw kim wodi Allah ninde balle asemben balle daiman kahirul la murini wani in islama gun norun kari me Allah da ko dan bun aya bani ibra kenta yana bismillah وأنزل الذين Allah ta'ala na yin yankandi mun gara aiwa hilla kafanun dema illi kitabe dungonunga ara kun yankandi baka yumu minanunga bani qurayza igo madina tatte lahidu ngudo Allah farin naga ko hontiro menaga kana ga yahudiya kunya kama ga ugo jangana dema kama go gaja on ta ga jangana dema na on ta ga dema iwi ne mandi banu nadiri awasira burem magri alikati ya ni ne liure nari ure ma iga wallahi dum buru yana ido Allah farin naga na ko nan di lahi dum to na o wallahi dum ni na yigan dun soro na demande nya tam mani men nyugome iwa likini ni na mbugote do halliya iwara kini kahiru no quraish no nga suko mande tawota islamu mo baka sore wari gara kileni anga da wala Allah fara wal kodruwa ko mande ka ko ye mo Allah gana atono himbe nyade ango ho yana ayina Allah halewa aywa mo Allah gana himbe to ko genna nya tasu har bana makiya tawota akhuna hasu islamu da iwo nyugo mulli gani ya iwo yiga nyulli gani ya aw qur'ani da kana nti ila lahiru nguriya dadai in sawuna kuba tilawas gibi Allah farin di jongoyi ya aywa ay mera hin subunu di ala lahiru ngurja agaro gaja aro gaja nganun dema kahir nunga diga ken so ban su ko mande
Allah faran do islamin di jon koy madina ya na tamundo ka hanu ngara sale halan go kuyene malikal le jibril jalamu ngoy aw bagalle kullen kamma na tarahare be ngara na kanandi arani Allah sallallahu alaihi wasallam aw ikabu min no kuma zainab awa munda na nyanki ya garinda yunkulan nyanki tatibani tayembagi akeni hizu jupana do tayni sallallahu alaihi wasallam ahinsu awa jupana do tayni ho gani quraya ngam megen ta ko holu a ko nyon ta bona ko na titino be hari yongola nda yankini ajuba do tayembagi ya garinda jupa rayu kulan tati tayenyanki malika lati Allah bare e an kenda an ga muni gajan illa kawara mango tamundo hoyni ngala tanyangina ati yaho قال جبريل عفا الله عنك ati ayo keta ga arna ya hamma ما ودعت الملائكة الصلاة منذ 40 ليلة tanna gati kota ninge lengiya malika nundu gajan yakimo meya har sisa zanya ga yinga bai ga buri batia wa Allah tinna kanda sisa annan diga bani quraiza annan grikati ya sisa ngikli ya bati na sabunya mani ndi sondomu kan ni minga wi sondomu ni men kutunu kombu benu ga wal idebe mu idebe so gondengeni nda sumuni ikunga simana so gondengende nda sumuni ya ga katiba he wala umuni ikan dini wanda lakumuni kebiri ma khagri agandika فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي ken no koso yonkolan tatibane nyangi ama yangi timandi de Allah tinna kanda tanan diga do ara yangi to azi Allah tindo anyimi hajunga nar do mu'mina na Allah khalli da barne to antoni asigina nyangi hina ngatla wati la yonkolan tatibane nyangi ara ko to Allah farin dokumenta ban hari annabi ma kembenya ma Allah gara an jiragi na hoygo nyanga hina andiga yamari andiga gajalla ngati Allah yamari nga Allah antina ndangani ara kawai ma anken na li na ngala ke na yanke jopa dito atanken da gadegen la kawara afa Allah ya hamma ba kin jiragi ya hanyar kandina kenda hina kebe na jirage Allah ya hamma an yi da gajin lakai wara ko kuwa kan mata na ko har sisan bugoi ya an luzun makini na kanda an gina da wara mani awati na kanda an daga duru sisa haro ta honda bana de har bane de kin no koso Allah farinda gangon kutu de bende aiwa ti sere Allah farinda koni sere bendai angani ya mari batane ma laga saran sallide ma ganta bani quraiza sere ina silhanam an salli sere be gandani angani ya mari batane Allah farinti ma laga saran salli ma bani quraiza de ben gango tike islamin ndiga tampilli adab bito karagi wa azim granan diga ndi kanundi ndi sondo munye mun kutu nda lakuni me temple le bitokra anda ko nga diga bana ngorno la me nga ngaba sino man nya de himbe alla de mande temple le bitokra ya ngara kenya ke bida har bana manya kem palle ku tangante nyanyi ida de bu dabari na kori an wani ni karanga ko nu nyeri hoy an ga naro harande soran mun an ga diga hillandi ni na wonu an ga diga sikandi ni awa an yugo mun na katande sinu yani awra kem woni masrun kalle kuimbe go no kubi Allah birene no sine gabe wa mo sor ne ken kanema gajalle ma igandaro an ken no sagol la kan sago aga nda sor no himbe ala so ko ma ayre ango tambina ngo digan
tampilli ado bito karage kanu yendo tampi awa hubusi alla di kanundi وقال له رسول الله alla farinda haren kiya ati kebrenga mogo be galli ngana kengo andu kenga wa itonda فقال تنزلون على حكم ati sa'ad qa ibn muaz qallinga aw sakhirse فرده ito wodu ngana ken qallinga ayo فيه alla farsa sallallahu alaihi wa sallam hin kinanga angana ti himbe ndi na wa ngana ken mogoli i me anti kununga bo sa'ad ti إني أحكم ni yego ke aga tinge qalle ngokon qalle ngana kebe ya تقتل رجال wona yugon sukari تقسم الأموال wona nabulen tagandi lemundu yagaru adu akutte wona ken tagandi فقال صلى الله عليه وسلم aywa alla farandi kebrenga sa'adu hayga kiti agadi alla kitenye kite be gani alla magana qaso lahul mahfuz di kampatun yiri kamundu de kya sade wona qaso صبحهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في دار بنت الحفص alla farinda anya kem wodi ada isuriga na litiya ho gani kure nyugoya na litiya ni ro kasonga madina no kunni wono aywa daro bintul has iri warano na jarin ko nyaaru wani ثم خرج إلى kembal alla farini me ibu idiga madina sagandi harsa ayani sagage atina kumme sogono ila kumme nyugo sogo kebrenga iri suri وفيهم o yeyi buna khtabu wadi abe gani na duri kanan gonyu magenga akenya sabuya na bani quraiza yummanke ke bondi وكانوا 600 kebrenga kamutul mi makamun yeri sirani ali ado zubair ibn awam alla faranti ni qurusi iri su qurusi ni wala ko megene su فلما فرح من قتلهم iwotlana i qurusi denga bo saadu kun muaz be ga kiten kutukundu ay me kusaga fati وحضره na sabunya arani ajogintenni ni togo e me bunu yake kullaka ke ya jogin da ken kitano kenda ni awo misiren birani haten tilise mi gonyino yagare yi gonyino ani serun jarana alla sabuda kurlem wa ani kem no kungono afatino aga fati bane aywa alla fare mi meri abubakar ni umar ni aisha to masalan ko kono daga ni ati wallahi kunati kamane be muhammad al-ginga wa ma ngera umaru kannentu baka abubakar bu kannendi nin to yin kompende قالت وكانوا ati na ye koni mani samuda ati alla gari mba kuto mo be ati wallahi na kunni وحماه بين alla timani ati sahabanu iwo hinne ne meya ashidda al kufar kahirun bangi hinne ndiro kunna an kunda kamunye de sere ko sisa an go tana ke ngasri bane bonan kundi ma wu kanu go bakame de kini hulani go kanne sirbane agara kamunye awa arun kare sisa Allah gari ko wayna kunni islami kama hin islami islam on du ko re ken diga attaqi qore am fi kenga umar ya ma kan kutini bi shidda to qote umar ya wu kannen kari hinne ngandari aya wu kannen ko rabbe suya ke fiqhi gumu boy ñu wéré waxu do ne ba ke ko dala ba sura gati sirem ma Allah asran salli illa fi bani qurayza do fiqhi gumu nu tani go wéré Allah sehenga dari faran sehenga dari lalim ngo asran ni mo be hono salli na ngi makino Allah faran qati sirem ma salli na to makino himmenu ga sali nangi makino Allah fare matin sage salle amai begu ama hokida tigande aya no benu gari himmenu ga sali na to makino himmenu ga sali awa igama sali bego kayeno Allah ri suti ga domi wakiyai himmenu
gara famu akama asilla Allah faran do ma salli mo ko fino arab kan kulle yani ira ken dabari ima salli bi gino hime do gara famu awre ne adro ona nya hitaya kemballe ora mani ko bani qurayza ora ko tin salliya islam ko nyima salli ne amma kabi on salli ngalla muru enna ta on taw ona nya kurmana ndiga ni wara famu kunuma kullege ti diga men nyonkinga mini wara famu ati on ma salli amanu kullege ti diga men patek donc kem mo na me yawo to anu mo Allah faran diga me adu Allah diga me to anu ma ariga na kem mo yadi ko no diga ne ti ahate nga diga men pate ko no ariga na diga men nyonkinga la muriye na tan sallen be gan kodo konsuya kebe nga awrin ona tawndi ko o ma katalla Allah ri sutiga Allah faran di sutiga ami ho hobe e gamure nani adu hon sella ara no on taroken o do hon pate ada nyonki min ligandi ti hon sella nga kenta gebe naw gema ligandi ti hon pate nga o gema na ligandi ti diga min nyonki donc fo hukum mo istinbat gabe baka kedi wo kiti gabe baka yire mo sir ya hadise sahaba nun golle ido Allah fare ngarin ta gori islam agun pi suna kinyani donc faqihu men ni fahama na himbe nun ga kraw ke famu na gollu ko gedi wonni kenda al mustahid angaran ta kinga igara himbe dabari na kinanga fahama nun mustahidun to ken kama الله وقذف الرعب الله تعالى ركنوا ينسري في قلوب اسم مني فريقا عزيز جمعون أنكم وكين كلي قلي بني قريظة وتعذرون أقول جمع من أبراغ Allah rankon ke wutunne kore zirankon awayi munyenga ani kanunga ala ina bunga ala munye tanakin agai abadam bukendi ina khaybar o ke halle kinya banu kore da halle aro munye kenga makete hina kensu nyagalinde nyani keya بسم الله وكان الله تعالى مدري لا نياني والنبي سمعني يا النبي نمك أموتني لأزواجك أكاوني غروندا إن كنتن سرقا بكي كودا ما كنون birambe iga sagi baka kuya hokite naguren kite munyen kite nagonun kite managuren gaben kite yagare sire wa simmana nki na gani korinta gondi ora ke munyi ko ga kite geda awa akana mo nyilla aza mantiqiyun kira ko ni akon mo sire ke wati nga Allah faren ka bunya garugo i mundu ndenyi nga bonda himbe no igama mundu na ma iwa mundu na ma iga yi mo be to kono wa mundu na kundu wala ke wara ba ifamu yendi homa ino be sahokite Allah farin makonta hoy Allah farin kori ay mana subande konton kori aronda kori subande indaba Allah farin kori ikhtiyariyun la idrariyun Allah ra subande annabi nyimme tunganyo ma annabi nyimme kome ati mu annabi nyimma ko ma o ikina ni kori dawo mo ken subande parce que maqama mun pilli wakti ne gendi ko tabe ngandin sagon kita nan kufa nganda ko tabe nan yaga kitan dawo kendi bati bane kufa ne bane
amo ho munda suwa ma anna Allah ku fana batum billi go himbe di ara kenya subandi o ke difference yawo Allah faran do kutuna ama imma alli ndam kontai ngana kita kite mo ke mo ngila ngamba da ma kontai ni mana ke mo subandi ke bida kita inta ke mbaki mo di o ke watinga Allah faran di karam ko ni man kaw nunu ngiri ko kesanundi ya garundo Allah faran naga me buti khasande ma kita awa kotai Abubakar da Umar wono be kunyar nya garuna ma sahaba horbudi ke kotanga habu mono linya garuno iri katir nya garuno na diganga be gida a kun Allah faran toro man sabda awa ga walla wa kun rana ga walla كم بغى يتدخل هنا ليس أغر الله فارنا الله تغطى خميني أو تغير مكاني أتاكم كابم هذا من الله فارنا إن كنتنا دعوا عندني تريدنا الحياة أو غير دعوا من الأمور كن دبني أدي سرمان الأمور كم بيرنا أو قصة غريب ناغا للمو ناغا جنبايا كم برامبرينغني جنبايا نمريا كوسيتي دنگسا أوركني وياون سيتي دنيني ناوسين دنگسا كين دا جنباي يعني أنتدو ogo jamba be ko ni kelli bambara kane jamfa aha kelli ko waran kane andaro kin Allah faranta kinya tasrihu nyani wasai sitiye be go wolo ngani jamun sitiye ni ago duna munda qarin na gakku aganta nyana kurnde khari kibira jamun sitiye be go wolo me na annakin kace wasa la darara wala dirara an kun dinge toro dagin bakim mo gondi ngi kantar na ka toro tinga apa ka mo gondi kani nge mo gonga kin kida Allah fare bismillah wa in kuntunna billahi ghanna yimma aga alla lamurun adi fare lamurun arut kamun kin la gara kanga qaratu Allah taala arab baraji saw surundana yagarun dangani an kun farin kamunni kin bore ni de bila khari kharas ko mutu sugande ngal alla masugande nya ko meda hina ikina di kemo ya mu alla farin di kabu alla ni sugge mo ne sawabam isuti owo ora alla wutu oda farin wutu ora la wutu ago alla ni farin do la munda kebrenga duran kallewan kumma an korda be su kallega isuti kengani ora alla ni farin do la wutu duran kalle be ga wo ma ora ken isu عائشة حفصة ميمونة صفية هندي كين أم سلمى زينب جويرية رملة إنت كين أم حبيب كين بوان أبو سفيان أرو سودة خديجة رخصو سامة خديجة وتبين الله فارما يا غريمك هاي الله فارن سماني خديجة ياي نبي إبراهيم بانيا كسو بهاي أخديجة دوكو كسو باني يا وادي عائشة باني أكو تنسوني على الغرية الله فارن فاتنا كوكال بتقول أفادنا أني عائشة وسنو تميدو هني هنا تمرو كراغو هنا تمرو تمو تمرو ميرو تمرو سيغو بني هو مدان كني
bira ke bi Allah faren sugandi kinya sawuni angana ho sirnya Allah da ho hugo nyanda ayen ni wonni kane kinyan ka la yahillu laka an-nisaa'u min ba'd aw Allah fare lakkan sugunde mai ankane aga ni gal lo anda anyi ho kapake kabuya ngabira ke bi aga nya kundu anta diga nanda kare Allah fare anna ya garata na ka hoke kabuya Allah ra ikhatu wati kana bi nari na yi laka mu demo ya garen ki ngara himbe na lu ngara ho ka pai aga ne ho di hakare mata nga ga ko ara nan dinda an gara kan so ma ho ka hay aisha tuti ke aya lu ko ra mo be ke aya o ma war hina Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah farin lo kaso yugo hina maganta ke bare amato kunnu Allah farin to kaso yawa kem palle aya li ma kana ala nabiy min harajin fima farada Allah lahu atin Allah farin li re dankama Allah gar himbe diga nanda lenda buwankama ati qari turiji man tasha minhunna wa tuwi ilayka man tasha ka ala masal waqtin hal ya li yem buwankama jukku sabu dangane ay mi ma danke daiman na koy imaro Allah farin da harbani na ho hodi nga daiman amma da karan harbani bismillah يا نساء النبي ya Allah farin ka munyarukum yimmebe kengandari an kunni bifahishatin awati kulli guriya kim bangandengani ina yenga kata jidi kindangani jidi hilli kade fakana dhalika kinyangan kata jidi nya anni wini Allah ta'ala muade kuntaqatu Allah muade aganna tuqul Allah farin bate na subandi durambaraji wangada an qora ya al kutun kallen nga aga to halli Allah farin kana anga na kulli guriya na Allah farin toro na kabaynya anya nga gaten ko double de ko mo suru tatemu kundiya nan to Allah ko ren tatte anga na musrenya an hanga beni a double de nan to Allah ko ren tatte anga na hubrenya awa kin kana bure de صدق الله العظيم صدق من بلغه